nganga nai on le tai au ave o le la o puni a poi puau e sau malu e fa asusu I la wala au sa sala le funga la au matala uau e tio fo I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa au popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai maleata le tala le leu aso ai nei Samoana se ti tau pau le sua malie o le vine ula ma pau fonga o le lupe lunga o le moso oi pula le langa ali ua pua ina mai lona manongi le asofo ua foa ina I le Samoa moni le tio fo I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai maleata le tala le lei ua soko ai nei Samoana Faafetai le tio o I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa au popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai maleata tala le lei o aso ai nei Samoana le tio fo I Samoa fai ona tai au le amatanga o le asofa au popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai maleata le tala le lei ua so ai nei Samoana O le tala lelei ua so ai le atu Samoa, ia o le Pasifika, ia ma le nei atu laulau. O te tue whaatalo whatu ia te o e Samoa I le suafa manu maloro tātou mataisili, ia po le tātou te sili, ia po le tātou atua sili ese, o te whaatalo whatu ia te o I le suafa na. Ia le tatonunga o le fo ua tai au ese le nei tai au ma nei aso. Ua ese mai le aso na nafi, ia malau fo launga, ia malau fo I savalinga o le nei ola. Tatu leu tatu o mai I le aso luas fulu ma le ono. Luas fulu ma fitu I Nisi vaenga o le lalulangi. Ia o le whaitaunga lava lea I o le fuenu mero kalena.
ai e le o tātou wāwhai tau masani, o le tau singa o tātou atua o mafuai, on tātou wheloa i le aso, ma le aso. Mafuai ono tātou whetapai, ma o tātou whewha ai ai, e ui ona o lewa ai atu i o tō whafonga lau le lei, ia a o la wau tō suafa. Ioe, ma nisi fo i fo wa ftoa ngai mai le tātou o nanga mose te mua mua. Ia, o le vi inga na wana ia ma le Faafetai i lo tātou mtai. Ona o taimi Auaunaga. Faafetai i lo nā ngalelei, Faafetai i lo nā lofa, Faafetai i lana tausinga. Le mawhai ioe, whai mai a upotusi e ngalo i le tinana whaasusu lana pepe. A o le atua, ma lana tausinga mo oe mau. E le se taimi e ngalo ai. E ngalo ia i tātou. A o le atua la vaia, e le se taimi e ngalo ai. Mea le tātou te mita whaiae, le loto ma le anganga o tangata la vaia. Ia ona o whainga mātalasi alo tātou matai. Ua mafuai on tai mailu soi fua mara maso uola. Mafuai on tātou o lia le nei tae au. O le astofi le nei, o le aso luas fuma le ono, manatu le ua aso luas fuma le fitu aso wharaile. I tutonu a o tātou Atunuu o Samoa. Ia e mai se fo i tātou o lo o au mau pe o New Zealand ma Australia ma Nisi Atunuu o lo o whainu mera whaatasi le whaitawina o le kālena a le lalolangi e wā le ua ese mai le whaitawina a tātou Samoa. Ia ma Atunuu nei. Le ua laina whaatasi ia le tātou Atunuu o Samoa. New Zealand ma Australia tu maulava tele o motu o le Pasifika Afia ma territory o le nei Atunuu o lo laina tusa ia man whaitawina o le kālena a le nei Atunuu ma nisi lau te lenga o le laulangi. Ia e uia o ia fesuia inga ma se senga o taimi maaso ai mese fo le tala o le tau. Ai le ia se mea sili. E mo i tātou te whaese sia i whapena. A o winga i e whaamatala to i ati o e mau. Ia le matalasi o le fuafuanga no tātou matai. Ia po le ale te leo nei lalolangi. E le ia se taimi e tasi le taimi e fua o ma iai taimi a. E le whape e sera wati e fua i e le taimi al Pasifika, e sera wati e fua i e taimi o New Zealand, e sera wati e tasi ale wati. A va ai fo ila i le vairu wati ma le world clock. A whape a le ua e lima i tūla e se ai ia i nei ma Samoa. A whape wha ia o le ua o watu tatu taimi. Ua torsu matasi minute te aile lima, lono winga, torsu tasi minute e te aile tūla tasi. Nei ma se senga minute. Pata ia isi vahenga pi tau ese minute. Pata o le lalolangi Atoa. E na oi tūla fe ese iai a minute a. E launga tasi atusa. E ia se tete Australia. Pe i tau whapena, pe iai ale leite. Pe sa o pile. Pi whapena pi e ngatene ese tūla. Ese minute. A lau te lenga o le lalolangia, ese na oi tūla, a o minute lava, ia pi e launga tasia i le lanu whapena. Ia, o sianganga whatalofa, o sianganga Faafetai i le atua, sa mo le Atunuu Pele ia le fuua, a te mailo sui fua, a so matou ola, ia e ta pena i fo i fi au mga luenga o le ne yaso le aso na nafi, ia sa au tō whianga iai ma le fionga, i le tau fia le mani toa le fionga ia taula papa aftiti masina ia matatu pukala masani o ta ua o le tautai iae ngā ruenga i Tiute ma Faiva. Ioe, ia. Nā la ua mai atu la sona fia le la wha uau e wha uma fo i whi au mga ruenga o nei vai aso tatu malo lofo le sa. Ia, tatu toe anga i mai i le vai so fau. O ia me uma, e fua uma, ioe, i le anga le leo le atua e na te whaauau le soifua i ina maau i nei. O an mea moni, o tātou la vaia, e nā o na fua, ma wha moe moe, a o le atua e tātou te ave uma i aile avenga o lea, o wha moe moenga i a taunu. Ioe, le upo o tusi, o le wha moe moe o taunu, o le la au le ola lea. Aisea, le angana ona tātou tau pulea. Ioe, mele le wha pe aru lua tātou tala wha mai ia pe a
fai e anga le lei maua le ola, ia tātou te au lia iai le asua tae au. Wai, langan mea wawheso le, e pei au le emo le mata, ia le meo le o mai o le trini, e le tua i lo soifua, manu ola. E ui o lea, ia ia se mea sili ma le nganga Faafetai i lo tātou mtai, ia ona o le lana tausinga, ia te oe mau. Melea, tātou te amata mea lava, tātou te afe, i o se i o tātou tālia tuli tata, ia ona tātou te aungani lava i lo nganga pa ia ia mawhai ona mafutaina, ia i tātou i upu a mata ta ialai, ia le tātou wholonga o ne yaso. Melea, ia usi men whaafonga, tātou langis, tātou pese, ia e aveai le vi inga o le atua, ia matau whatua se tātou tatalo usi mai la whaafonga. Faafetai te lele atua lo mātou tamae. O malo pule faafetai alofa. Faafetai lau tausi ma lau taitainga i lo mātou ola. E te muamua e te muli e te siomia i mātou. Sa mātou momoe i le pō ana pō. Sa usu fe au mga luenga. O whanau leo atu ma le fo i mai. A lea o mātou toe whelua. Io i lo lavanga le lei faso. Vi ia oe i mea uma o e whaia i lo mātou ola. Ae wala ulawa tamai i lo nganga pa ia o lo mātou fesoa soni sili. A fio mai ia. Tauto o lua le Auaunaga ia a o se ma fita whaafonga a lo mātou Atunuu. Tātou malau o fio se iei ufo i fi au mga luenga o le nei pō. Maua sovi inga i mea umawhai o no mātou whaatinoina. Ia pale oe i vi inga leli i ero mātou tamai. Ia, mafuta mai ia. Hai wala au tamai lau whaamangalo i mātou uma o lau whanau o sala. I le toto pa i oe ki riso leli i mano mātou whaola o le mawala au ai. Amene.
Tiu fonga mātango fie, au fai pese, ane kalisia e whakasa mai porirua, Wellington e New Zealand. Ia, e whailena pese, ia, e tātou te avelo na vi inga. Ai, a foi ona o te penaina, ia, tātou te talo whai whaatasi. Ia, wa o le lava o tātou mori mawina, ia leanga le leo lo tātou matai. Whai po whea lava le meo le lalolangi o lo o tātou no nofo ai. Pe tātou te vā mamau I maila e whaitau wafe. Ia, whapena fui ni whaitau wafe, whaitau miliona maila e vā I mara tātou o Samoa. Ai, pe o le launga tasia I tātou I lalo o ao ma apa au wanga le leo lo tātou matai. Tausi ai Samoa, tausi ai oe mau, tausi ai tātou malava. Ai lena o Samoa fo ila. O le lalolangi Atoa, o lana fuafuanga, o le tua le atua, I le nei vaenga, I paneta e fia. Ai tātou te whaftai, o lea o tātou, pe I paua le o le paneta na whaia le atua, e maua I totonu le me tau o le ola, o le life. Pe a fua isi paneta te tele. Le aima se none of those planets supports life. Ngā le mea na le vaenga lava o taua o le earth ia po le lalolangi lea o tatu na aila o le mea lea na leio pe a fuai tusu singa o tatu matai a mata ene ni lalolangi tatu te iai it's only a chaos so ona numi mea uma o nā fuafua lo leo lana, o lana fuafuanga pa ia, ai pei tau alunga lava li tangata, ia te oe maa. Ai o le mafuanga le, e aru ruai whapea o oe maa u tātou o pale alii o lana ngā ruenga fuafua. Ia, ia le tua le ua umana langi le pese, ia ma o saunia tatalo. Tātou te whesili ai I lo tātou matai. Nā te wāna mea monia. E le whape le mwhana tātou whaia. E mwhana whaia mea e au noa mano tātou whesili. Ai u vale la. Pe au tātou whaia mea I lo tātou lava I loa mano tātou malosi. E au noa mano tātou apa I le anganga whesosoani. Le anga fu whaadu penga lea. O le anganga o le persona lea o tātou matai. O lea. O lo tātou whesoa soa ni sili. Meaning, we cannot do anything without that Holy Spirit. E mo I tātou te lewa I atu I se tino mai. A tātou te ola ma le mauti noa. Tulou. Tātou te ola ma le mauti noa. Ua o mai. O le a foi I lona no foali ai a wina mai le isi o persona lona todo o le nganga pa ia lea e fai mo tatu fiso so ansili ia a mata fa penale tatu o nanga o le nei aso po ofensa mo langona mai ai le tu manuo ma le matu tau wala au ile nei vaenga o le aso o le nganga Faafetai I le atua. Ia le fu tatu tu e wheloa I lumo nuu, ai lo tu onu. O lautu o masani, Tuilaepa Faafetai li o sua. Ia le fu utu e sauwha I atu. E tautuaina lautu pa ia ma lautu ma malu. Ia e matu te whatalo whatuai la Samoa ia te oe. I le nganga whatalo wha. Ia ma le nganga Faafetai I le atua. Le fu utatu tu e whitapai. I mga whetau soifua. Ia, e tatununga le fui le awhanga solo tatu proclamasani. I oe. Ia se teimi o mo mua, ia ele a mau e fui se feso ta inga, ia ma pe a maea, ia lau tautua ma oe Samoa. Ia, ona ma o fui le se teimi ma te feso ta iai, ia ma le tauta iae. I whetalainga vai malai asiata ia I se teimi o mua ni Afiafi ai mo nei lava po ia o te whatalo fatu ia te o le suafa manu malo
o Iesu Kiriso lo tātou o li I ma lo tātou whaola, tālofa, tālofa lava. O te whaatalofa atu foi, I le lau au sinsina, ia o ta māmatina matutua, o urunga li le matutua tele, talavou se ia pa ia mai ia tupulanga talavou, o ta māmatina talavou, o le au talavou, le whai ainga, ia se ia pa ia lava I se o apito I titi, ma sef to a whanau mai, o le tau te talanoa, ai la lava iei nei tina o lo I whare mai, ia lea ua whamaniaina I le oloa tangata, iei le fua I tangata lo tatu tu e ala, I le mea alofa taua, ma le alofa ia o le tangata fou. Ia, e whaataro fatu tatu, ia o lau Samoa, mai I le tai sama o le tui manua se ia pa ia le tai ula ula o le tamaitai. Ia, iou pa ia sa uo, iou pa ia Samoa, mai ia le mata whanua se ia pa ia le siu whanua. Ia, le aia se isi, le se poto, le se vave, na te toe suia o pa ia Samoa. Whaatalo fatu ia le tautua, anau si ufonga o le tai fou. Ia, mana tu le foi la o le a whaanga solo tatu proklamasani, au le taina le pese mori tuai, ia le whamaisenga fo I ma alo whaanga ia I lato o lo whapea, ono whea ngai ma teimi whapea. O te whaatalo fatu, I nisi o I tato mwhen mafuta mai, o Roosevelt te poloai mafuta mai I Spanway I Washingtone, ma lo whaftai, ema semi o lo wheloi mai Australia, ia Melbourne, Australia, puru seu Tautai o le vau, ia pe uma puru seu le na mafuta mai sa mo te mua. Ia le mafuta tu ilunga o le va. E anga ia tu ia pia, ia le nala. Le bisa mafuta mai ile ainga le tai I se taimi o mua. Ta lofa puru seu, ia tarusia o uma ona teu ia sitoi ina o sao. Ma lofa aftai. Sua lau vi o sefa, ma lofa tarafatu. O mane pauli pati ole, ia o lo o whapefoi o na whatalofa mai I Sydney, Ausitalia, whatalofatu te tautua ma le Auaunaga, paanga masani, o tamaitai o Puava, ale fosio, o lo mafuta mai foi I totonu o po Brisbane, I Australia, ma lo whaftai. Loto le lei, mafuta mai leu whapea 7:32, lima whafitu, ia AM, oka. Whaila si mamau le vala o tatou, o lo mafuta mai Thailand. Je lo lopo le ale mele uano foi I loto le lei Thailand, po o ni talanga ngafa, po ngā luenga, po ni a oa onga, a whaipo le ala vale mea ua e au mamau ai loto le lei. Ia, tautua nā ma o elo wau mawai I nuu mamau. E tautua nā le soifua maleola, ia tau mamau mani whaanavlave, ia e maise le au mawai I nā tunu ese alo fatu le polkalame. Io sefa kalolo, io ese lo fia I au polkalame pe a whaasoa mai I le mea o lo o tupu I a Samoa, I le vaenga lea o le HRPP matua I le angatele, ia le nā. Whaftai io sefa, tai whilo mai. O lo ofisile mai I le saafi o le whai oa, loto le lei ia o le oto iai le tātou porkalamena I totonu ia o le tātou Auaunaga nei, mo lo Silafia. Marcelina Brown talofa, ia whaapatalofa foi ia taamilo ai silva ai, ia o lo o whaatalofa mai I whea I Anchorage I Alaska. Malo, whaftai, tupu muli au, whatalofatu, ia le tautua, ngau le malia o Keith, aloha from Hawaii, whatalofatu. Kapiteni tau inola, ia malo o lo mafuta mai Waipahu I Hawaii. Whatalofatu fo I Petelo, sanele, ia o paanga masani, ia whatalofatu le tatu tautua. Pele nato la faele, Hastings, New Zealand, o lo mafuta mai Faafetai tele tole a 4 pene. Ia, o lo mafuta mai sa mataitai sa lenga sa vai, oka. Sole, ia, whatalofatu le tatu tautua tole a 4.
lo fatu le tatu por kalame. Ma lo faafetai mo le talosaga lausuga I le faatafetai. Ia faafetai tupu lo fatu. Rosalia Lafonga. Ia faatalo fatu le tatu auaunaga Rosalia. Ia faapena fo'i. Ia faatalo fatu fo'i I le tina malolo nu au sala I le lea ngafa. Ia faatalo fatu le siufoga o le taea fou. O le tamatai o le masaniai, Sophie Andrew, malo faafetai, ia le whelo mai Sophie, le masaniai, o Tommy au apa au, lo mafta mai I au se talia, ia faatalo fatu, alo fatu le tautua ma le Auaunaga, o Tili Lavea, tai au Manuia, ia ma le ofisa faafetai. Faafetai Tili, ma lo mafuta mai I Sydney, Australia, ma lo faafetai. Tapuala, Vausia, faatalo fatu. Loretta Roberts Tuilaepa funga Las Vegas o lo mafuta mai ai. Ia o le Sin City, teina mai le, ia ma lo faafetai. Pearl Hapa, Pen Fasavalu, ia te maiti o le Suns, o le Heat, ua le tau vevela I tatou ina I Arizona, Pen. Yeah, the show is like music to the ears and look forward to the show clearly. Faafetai tele uso ia le mafuta mai I le tatou por kalame. Ia o lo mafuta mai nai Pine Top, Arizona. Tau lo tau te Talanolo ia Arizona. Ia o tatou Talanoa I le vevela. Ho ofo ina maruru, e matua maruru lava. Lea fatoa mei ese nei California I le toru ni o aso talu o naru ese ma le summer. Lona winga o le ua tatou le vaenga fo le fall, ia po le vaitau o le toulu o lau o la au. Ia pe tau e Australia ma New Zealand o le vaitau o le autumn. Ia fatalo fatiu si uso le titi. Ia talofa lio pila lio miti. Ia pamania tu le tua ia te oe male ainga male no foalo uso se temi ia wala watu ta te Talanoa le tau fuatu ia faafetai ia le mafuta mai Amelia Faamona ia faatalo fatu I le tatu tautua ma le Auaunaga tua Fano Shepherd Seattle Washington ia faafetai tua fono tai ia le mafuta mai o Kala Kinak Meida ia malo faafetai ia o Sunu patau le ave ainu ia malo faafetai Sililo faatalo fatu ia le tatou ia faapena foi on motu loa maulolo o lo mafuta mai I New Zealand, Mount Albert I New Zealand, faafetai ia le mafuta mai. O le mautau tumua fiali'i ia o lo mafuta mai faafetai tele ia le whelo mai. O tupai vaililingi tā vita soatongi, malouso ia faafetai ia le whelo mai. O nau fale tolu o Western Australia, leo fai mai o fasu ma leve minuti te ele tu la valu lima sutolu ia minuti te ele lima ia I matou nei pe pina navy ia o lo mafuta mai foi I Brisbane Australia ia ne fa savalu ia fa talo fat foi tatu tautua ioe fa fte tele ia le fa talo fa mai o lo mafuta mai I Brisbane Australia ma lo fa fte mila totoa Corinito mai lei o mafuta mai Sydney Australia ia mila totoa Corinito mai le Christchurch I New Zealand malo faafetai ia faatalo fatu ia Ruth Westerland Tugerson o mafuta mai Florida. Yeah, what is going on in Florida? We are experiencing high winds and rain from Hurricane Helene. Ia o le ngani na leu au mai ia Ruth fa mon mole manatuae ia
o Florida ia o lo whapea o na mafuta mai ai o na winga ia pei o tele isia kia tala le tau ia o tele sau ia ai talo atu te talo ane ia mo le vaenga o laulangi o lo o mawai nei o tatu tangata wha mole ia o sikla pana ia malo le soifua sigla ia alofatu o avau fua matu ia sele o tangata le na te wala unia ai uncle love you fia se so ta inga male o no lima fa mole e fia maua se so ta inga male fua Toronto I nei Victor Vio le fai mai ai avau ia rango ia foi e text mai ia pa mole Mikaele Michael Potasi matatu ia le sai sifo o kasele ia o mai le tau ia tatu sa mo Mikaele alo fatu le si fonga o le taia fo fua rosa pali ia talofa talofatu ia le tatu por kalame na seri toala ia o tino fatalo fatu mafuta mai na seri toalo talia mai I New Zealand Amelia Valeliano ia mo tatu uma King T o paanga masani fatalo fatu Marietta P malo Faafetai se le matipa dercaro Ioe, malo Faafetai, ko lita Ioane went. Mafta mai I fea Melbourne, Australia. Malo, 10:53 from Melbourne. Yeah, malo Faafetai. Ai. One Heart, Man Goes. Yeah, malo, lo fatal mai fapena fu fatal fatu. Alfred Ropek. Mafuna mai au kilani New Zealand fa pena foi fatalo fatu Lili se misi ia ma pena foi mafuna mai Melbourne Australia ia lena o Pine Top is about 8,000 feet higher than the rest of the state, so it's about 40 to 45 degrees cooler okay than the rest of the state malo winga e mawalunga le elevation pen oranga ia malena tala faatoo se lema tipa ia lena o mafla mai Graham Washington malo Faafetai Oliana lia ina ia o mafla mai Papakura I New Zealand le lenga leota ia papena foi ona mafla mai I Aukilani New Zealand o menetau fua fatal fatu o New South Wales I Australia Matatu le 5 Florida Naili Taiao prayers for all residents out there. Ia le nala, le lau whaluaina mai e King T, whamuna mole tatu o mafuta mana tua e Florida to a tele, tangata o tatu o Atunuu, o loo no foi I le vaenga o le Atunuu. Nei, nu au sala ropati, Art Philly, ia ma avau fuamatu, ia love you too, avau. Ia. Ia, o le na, Lea ua watu tatu taimi, ua 5 minute e te ai leitu la e 5. Ia a o le I amataina fo'i le tautua ma le auaunaga masani I Mataupu e fia Talanoaina. Ia e le mfeana tatu ese ma le amataga o le tautua Samoa. Ia o le whaamaisenga lava. Ia ma alofaaga I le o mai o taimi whaanoa noa ma taimi whapena. Ua waku kaku ai ti ia le. Iyo, sele. On sai me pe tau apa I tu I o wha mole. Iyo le mfeana o tu ua le vanga leo la o porka la mesa mo e mana tua ai I lato. Whapea o no o iei taimi le whapea o no o le
Si ono sa I mai lava. Ia. O a taimi whape e o atu wai taimi whape ia te oe. Le Atunuu oe. Lea ia seisi o tātou e sau ma taimi whapea. E tātou te ui uma I le whaituto ale tasi. Pauana na ese senga. Ese taimi. Io e pe pauana na mea len tātou ta talo I le atua. Ia awane I launga tasia taimi. Mana tua e o loni taimi whape I se ainga se toa tasi. E lua ai ni maliuton se ainga. E le matango fie. E le longo le tu sa foi pelo le ainga tasi. A o se tangata le ainga the same family. E maliu mai I pe maliu mai o I le taimi tasi. A o le ainga la tasi. Ai pe o ina tatu te tuli loa ia tatu tatalo. Ia awane I o mai taimi whapea. Ai a o mai foi. Ia o tatu ta pena. O le tā penanga la tangata ia. E fua I ai taimi whapea. Ai I o tatu wola ma le manatua. Le ia sisi o tātou e tūwha maunga le soifua ma le ola. Tātou te o mai taimi whapea. A o le taimi ia sao matatau mtarafea ngai le taimi I tūlanga whapea. Ai wani o tātou wa le msisi o tātou e whaavau ola. Tau te whioti lava. Ia e. A o taimi la whapea. Ia. A o iei nisi o li o whalainga. Te talo. Na o le tua tātou te mawhanawhanai. Whapea fo ila sa mato pese o le atai natu. Ai loa tuai o lo o manatua oe I taimi whapea. Usi mai la whafonga. Tai natu le pese lea. E mole tue lo whaanga whaamaisenga. Ia I taimi whapea.
si u fonga matango fie, o le au fai pese mai manono uta. I'm sorry, polimauta, mana ia si u fonga, ia o si foi au pese, foi si umi, le au talavou mai polimauta. Te lon me mali e. O se ma Samoa, e tele anu o Samoa, o tele i o ia isole. Mo i ala utala. O tele i o i fale alili. O tele i o ia maile, a le pata atoa. Tele i o iai. O savai, wa so ora savai me fule le na le tia fata miloa, ai tele i afea se nuu, o no meo le Galuega o fai Galuega i Samoa. Io e pe paunga le me o polu tumua o te le i so o polu ia tia. Ia ai pole alava, e le mwhaina avea e sea, e le whape ale so o polu whapele o afa Samoa pe o le Samoa maa o ioi. Ia, o manatu Samoa le ua, a vatusa matou sao i mo lau fita whaafonga pe a whapea o a afia nisi o le tatou maafutanga i taimi ia o le soifua ma leola, taimi whaanoa noa. E te le loa pe le ase tu langa vule le pe a whape so so taimi whaanoa noa ia i tatou. Ai tua back of your head, back of mine, too low, my head. Pe e whamatala mai ai le ai e le o le a foi. E le o le whanoa noa ia le atoanga o le soifua ma leola. A whanoa noa pe na o le 1/8 o leola. No, not even 1/8, but the 1/16th. Ono winga o le 1/16 ia la kiki atu nai do le 1/8. Ia po le 1/32. Peta tango e fua whapena. O le whamoe moe a o le atua ia te oe mao. Io tatou fia. Io tatou oli. Mea lana leina manatu. E tatou te oli. O le lei o le oli. Tu sape o mai teimi whainga tau le ola. E tu mau lava le oli. A fia la. Tau te fia nei, tau te whaanoa noa tai au. A pitse i a o mai le oli tangata. E a fua la ila. Le mausa li o le va o le relationship ale tangata malona atua e o mai ala te mileanga te whanono pati ngā lava la le whai meta tu te mi pongi sam te whanono ai e mo ia si mo lilia si va vai mui titi o lea o le oli le li lo fia i tatou e le whanonoa ia pio le winga le o por kala me Samoa ia te oe moro Silafia. E le ngalo ia te au, vai teimi le ila unga luenga. Le manatua le vai teimi e pe o mea sa u whenga luenga i e malosi te le safety, malosi te le mea. Tu sa what to spend half an hour e Talanoaina i le mele o le safety. Io ai tutongi Atoa lo e le popole il company pe Atoa e ali tu la Talanoaina le safety o le mea e tau fight company ia sink in i le loto ma le mafau o le tangata whainga luenga e tasi ala le tala masani o mai lunga ave mai when you come to work leave everything outside of the gate or leave everything at home. Don't bring your problems from home. Don't bring it to work. Io e se mana te tau nofo wafo isi fu laso.
e feala e le misa isi aso ia na lua le usua le tata ia lana ngaruanga. Na o to atu e tala noa ina ua fo ia tu manava ngaruanga. Ai fai mai ala le advisor company, ma mea whapena mai. If you don't feel good, if you don't have issues, if you have issues, if you have problems at home, might as well stay home. Don't bring those problems with you to work. Never. I self-will just come do your work. You didn't come here to look for friends. Whawhong ban whaingor tala. Whai mai le latu tala. O ia mese la u le tuenga ngaruenga na uyai. Everyone is competitors. Compete tangata I mo meo I poso ngaruenga. E lana whai mai ia manusi le mila safety a matu. E whai mai la le tala le advice a matu. Just come. Do your work and go home. Get paid and go home. You didn't come here to work and look for friends. This is not a good place for you to look for a friend. Okay, I get along a lot. It's sa olele sole. Sa olele. I tell you, tangata o lo Atunuu. And some of them turn around, makua ikui, makua pakua. Yeah. Seriously, ele se selap tala. Ele se selap tala sole. Auto tele. Na o atore tau sanga o lua o tolu fa tau sanga pe o amata na masani volia. Tate te ia lo ta latu tsavale atu ia fe mai se afo. Se po se Filipino, po se palangi. Fe mai. Is that your friend? But who? Ai kusi mai. Ola kakamang o kawakua ko ngaruenga. Fe mai. O kangira ungai ngala umengi ya o anyways, ola ngaruenga. Ele o se no fonga le su e sa wo. O no foanga na tau whaifea tangata. Ai o lau ngā ruenga I te whetosuani I se si o lau. O matutua la lau whanau. Ia. Paula I o tangata tonu te tau no hau pauti ai. I mō. Lea lau te tonu. Ele le ia la lo tatali. Po le ape ka ke o ke ngia Faafia pe ka kule nguku se me pola se me. Ele turn around fa leanga ka I sangata. O tangata foi nga foi te whafonga mai na tango helpe avi tonu ngalo. O kama se a kama ngasole. O le matua I kama se a kama ngaise. Ele mea o le kui pakua. Ai mese la pe au ai loa sina mea vole lo ngaruenga. Te whai atu iei o le mea le whapem. I was suffering iei. But that's our nature. That's our human nature. Ile eise control. O tangata ia ua iei le mawhau le lei. Te ro o tātou. O tātou mawhau. Ma o tātou lau Faiva. E leo ina I tātou. Mea na te o tangata mai. E leo ina I tātou e o tātou mawhau. Po lea fui la tangata e whaososo I eita. E musu mai asi mei I o taringa mai. Aua te taritonu iai. Ai longan Talanoaina mapai ma la whai a le lava usa. E pe whapena ia winga o leolanga. E oe. Tasi lea mea le Atunuu ue. Tasi lea mea I o tātou for yours, for you and for me and for all of us, for our awareness. Ioe. O tangata na e anga le lei ai. O tangata silina na toi turn around. Makua I kui le lei alo patua. Ioe. Whapena. So once I get malama I natura or meoleola.
Ian taturu ala ia lea. Le po ia la tata e toe whaasangami. A o te loa. Le ai. E tate whaamangalo i ai. Le winga tonu al meo whaamangalo. E a moni lo tā lofa i ai. E tate le ita ai. Ioi. E tate manatua. Tate manatua na mea valea ma na mea langa na fight against you. Ioi. E whapena winga o leo langa. O isi tangata. Your own relatives. Toto tino maano. Tangata ton ale nga o in-laws. Ioi. Te whaiso o ai lo toru. Le e me whapeli lo i tangata ni. Ioi. E whapena. E ti ngā lava. Ona o lea. O winga vole le competitive. E whapena winga o tangata. A ua le fia o la tauwa. Tauwa i le mea vole whaise mea i e loa. Ia sao le mea le ola competitive. Whaise mea i e loa ia sili ane nei loa. Ai le anga la le anga e le o se mea o le Faiva tauwa le anga. That's not a real ele whapena le o langa o tangata o le tangata e ola whapena e ola finau e ola tautawā la ele ola tautawā le ngutu mai fofonga e ola tautawā i le whaatino whi au mga luenga taua tele si mena taua tele ai ana le ola fia tautawā la mo mea o le koki e tango tue le mwhise mea na Ioi. Pio o ina e tātou te wawa ai i leo langa for your awareness. Ioi. Ma ufo for our awareness. Tātou o manawa e ao no tātou wola whaitete i tū langa whapena. Langa even our own tangata, our own relatives. O isia o so ma tua whawhine o tua ngane o tua mo i ala tala. Ioi. E whapena le mwhailan tatu whapea because that is our nature. O le natura leo tatu. Ioi. E whapena e o whaila ina ua tātou loa. Pau ale mea fure leo. Tate, e iei ale taimi au ngā, mea ta ua le confrontation. E iei fure taimi leo ngā. Whai ale upu fure le pālangi. Just ignore the fool. Rather than you trying to confront that person. Just ignore the fool. A tu te lola tangata na. E o ala, to e o mai loa. To e talanoa mai. Na tiro sa o ale iei mata. Eye contact. E te tiro tui mata. Ai alo. Tua alo e a whea alua i whapele uru. E musu e face to face o e eye to eye contact. E whapena. Le life o leo langa. A leo nai, te ia i te tangi o te telefoni, i te tango o tunga. O lea, ma le ngalo i tangata le wala au mai. O lea fta umana na eiloa mai isa ngata lana, o le saula, pe ia le se mea, pe ina tele i whaia se mea leanga i ati. Pe ina tele pe ia le se mea tupu. Nau mata na nei le whaalelenga a St. Joseph Mamalufo. E te iloa. E le ise e tia i lau wa ai. O langa e te lo teimi o lau porkalame. E le i no musu te talanoa i isi le. Aina o mata i tau ai ngā maa, mata maiti la iti, philosophy tangata mātutua. Ma le mea oka, violence.
Ina ua ua ia tu la ioe. E peo le mea le ale tau whaapalangi o le mea reconciliation. Ua fia ni reconciliation e whai e tai o le tatou malo. Tau te Silafia e mwhaina whamatala me se sia te au le reconciliation service, church service, a tai o le tatou malo. Le na whaia, na whaatu mulia ai, ia le maota o le kalesia katoliko I muri vai. O te le lopo tau Silafia, about the last 3 years. O isi si o na mantua le le, taone whae, ioe. Na matua whai le leto finga o le service lea. O le ingoa le whai ingoa ai, o lea, o le reconciliation service. E whai ele wha lenga. O te le lopo tau mantua. Ioe, e whai le mena, au ata le lei aso le. Au ata le lei a. O whapelo langona, just a waste of time. Just a waste of time. O fua mai le reconciliation ya. Nada. Le ai ma se mea o fua mai. Ai na unga le whaifi au. Tatalo patele, tatalo whaifi au. Iei uma e kale si eso fatasi. Ele I maliu le nā o si li lesa ti akono le kale si katoliko wangalo ia ule sa te fono le kale si so fatasi. Ele I maliu le nā sa iai fo le tofio si ti akono na I tonu o le whenga lotu lea. O le whenga lotu na whai ei le whale lenga. Ale whenga malo ia ma le vaenga le tuangai. Na o ata le asona na whaile lotu. O tili ata amu. Na o ata I fwa ia le nā Faafetai so se fina kasiano. Na o ata lo loto I lo uloto. O whapea. E moi. E sao. E moi ia mea. E vai ele I pinea. Ele ato foi se vai aso ato e malanga e issues. Le mau mea. E o even now. Ia o mai I le terminate. Ia oe. Le ala o matamata I le whaale linga le na whai te le lo po le horo St. Joseph. Po le horo malua fo. E sero whanau noa ia winga whapesa le. Tonu lefto atau maua siava no e fai sautala. E ala no whanua noa I whainga langa ele I tupu I le vai taimi o taonga taita. E te vanga namo me o taonga, a onga. E tau, aina na vevesia to e vau uma. E to e savali me I whafo anu tamasitero na inga, le se men tupu. Paua me nava I te mifo I o tupulanga piapi a fusu I tele a onga ma fusu I tua I a onga. A whai mei whakari o kod makeki. Ia mei ele ni men tupu. Ia. A nera o ta tilo tui mea ia. A oa onga a ekalesi. A oa onga a ekalesia. A o top churches, mo me le fa inga church members I tutono Samoa. E whakasa katoliko. A we ka fe sole. O le mea folele no matamata le whale linga lea. E le ngata o ta maiti, ia onga. E pe ala la tawa ai atu le ata ina ua tamu whai zoom in le ata matau whaala popoa mai. E na alo pe o tamiti ana na uli maa. E pe o tau sili musa I whai a onga le mea o le afu. I fusi atu fusi mai. Songi atu songi whai a onga. O lona winga. E te le whai la pāta whai a onga na I mea. Fua I le matua o a whapea. Se matu whesongi ia I se matu fusi. No winga. E whaia mana mautino, telefo la sia latu pātanga na iei in mele. I lo matamata atu malo wa ai atu.
ia latou fusifusinga ina fai mai. Aua sila foi la oe. Na whaapea la o whai aonga ia na fo ina initiatinga. If they were the one who initiated this reconciliation, gathering, po le alava. Paua tu al whai aonga lona tiute whai aonga. Oane. Hey, sunga, oane. Sole, o mai il piko lea. But fau la wa ai. Sili mosa I whai aonga. Pe fole le whasu peua knowinga. O le foi la falling me any tension. Tension between teachers po lectures. Peo te no fa mo te tilo o lono winga. Ele le titi foi la le vaenga whai aonga. Lea iai te tonu I mea ia. O le mea monia, le ofisa o aonga. Ona o aonga e kalesia mea nfeni. E te tauna to e sila to toa le e whakasa. Male katoliko, ia inga a lato aonga. Le ala whai atu lau tala lea. E le maua I se vai fofo le mea lenta tu wa ailena whaamata le lalolangi. I'm telling you. La whawhena mai o ta maiti aonga, le whai I le whale aonga. E le o whai, ma le whale sa na whai ai le reconciliation. Tai o le malo. O atangia ai. O atangia I le lotu na whai I totonu o le whale sa. Le lotu o le whale lenga. Na o le atili ai o na mumu sai le afi. Yes. Mo I al tala le whai atu. E mo ni le leli tala le whai atu. Na o le afi e mumu sai le mele tu le mai. Talu na uma whale lenga ia. Ai talu ai ona o ekalesia nei. O ekalesia o aonga ia. O aonga ekalesia. Ele ni aonga le malo. Ele o korusi o Samoa. Ele o avele. Ele o titi ai. Ele o aonga. O aonga a ekalesia. E tatalo mai le au tau le koiki uma le au o kakalo. Ele moe le por kakalo. Tau te loa. Tau wha manifi le titi te talo. Ai o mai se fai se fofo o aonga a uto. Toi tupu loa. Tapuni loa. Tapuni loa. Aonga le kalesia. Leanga o le uti ngā matau tangata leo. Ai fusi mai lunga, matu mai lunga I ala tōmina. O a tala tātou, ato e tupu fwere vai aso lea. To uma tau sanga nei, ato e fusu, o fair refer I e tātou I le wha le lenga leo whai. Mau taimi. E le o I, to e go back, go dig a little bit deeper. Go deeper. What we can do. Resolve vai whawhitaulia. O le mea le atu tapu e mai video e lunga o whai mai tu, mai leinam whai mai tu, to wā mai le sia onga ma ulima mai, tala tusi oti. Tala tusi oti. Ai sea, a whai ea o ina ta mai ti lea tu pone mea I le taimi nei. E I uisi ta mai ti tau san fau, a e uru fale mai. E uru fale, uru fafo. Urufafo, o ne ngalo, le esoto. O ne ngalo, fe au fa esoto. Urufale, urufafo, urufafo. Tau te urufale atu, tau te urufafo atu, o tau ta maitia na fatu pua de vesianela. A fai o ienta mai tau sanga iu. E uma o tau ne tau sanga. Ne wala ta mai fai ungo tau sanga, e umai o tau male onga. O a fale a onga tu te oma o tau i o tau ainga. O a fale a onga tu te oma o tau. I tua nu uma e kalesia. A tau te loa.
O le whalea onga len tau whaia. Lea la au lu whale nala exit auto. Ai enter mai ta mai tifou. Ua a fia mawhauwhaunga. I au tō ngā luenga i ana whai. O le mawhauwhaunga le la sau marista mai titi. O, Faafetai le o wau i lea onga. E le la vea le lima i sea onga. Le la uadu lea onga. O mawhauwhaunga i le la enter mai le new generation. Lea la le whalea onga oe le whai waso. Lea na whai nei. Ma oe le tausanga tōru pe tausanga lua pa lan. Lea se whalea onga leina e whaia mōr swinga fau le la sau. A lea fu i whapea le te whai waso. O tele atu inga whaafitau nia. E tele ina whai ta mai te whai waso. Tele tausanga tōru. E sea ona whaia e le tupulanga fau. Yo e le awanga le ia nain ma yo e sea. Langa fu le manino e fau atu i le onga. Ai a whai lai fau watu, a lena i tono le toinga leina lea. O i la tatu te loai. E o kira makua. E ui no le tam whai atu tatu por kalame. E le ai se matua Samoa lea wapea. John, Jane, Sione, vai. O e vai le ki ngā umana na vai whalawa na werunga whapata. E tautua nā ma o si uateri. Au la vale aska ma kikim kua ku ila nguku. A e latu i tele maketi e whamisa e sesi. Ma kua ku e whaifusuanga. Ai longa, ai te loa. E tau ia matua tāla tama whapena. A whasiro e sesi awangi e kuku. Ia pēo mai fo ita miti whasi tangi mai. E whasi ala ka mai kam ai ke pala ai le sa e le se le fa pe ia nai le le lu ke le yo aku le onga ke lu fusum ka we misa yo ele e ia matua fa pena e a foi e fulu lele e ke kau kala lo ngukulo me para ingala e a fasinge ia ke o ai le sa me ngafia a vai alu o ko yo le onga va ai po ngang fasia mkua o fai fusuanga. Yes, o menga lo kula mai. Yo. O lei loe o tato matua. Yo. O lei loe o tato matua e tato matua. Le me fo le o lea. O tato rua I fai a onga. O me nei o whanau. Yo. Ele ngalo ia tau. Aso ura titi sole. Me tau lia voila. O una wola mai I matua o lo tina. Tausi. Whawhai lele lo wola. E mali e leanga le whaingo taita. Ia tā latu nei la I lea onga. Ia soia. Ia matu. Pete mai te latu masau fasi peni whapele umi. Ia ta saurole tiai. A talu le fale. E kake kangi kake musu le onga se longa me se 5 sene pala se me isi tina. E fa ta wisa ta peni fo, peni tala. Kama vinga vai ko le fa nganga ki kinga. Pe kake manga of kilo o me ta miti le fasenga. Tala tu mana ta peni fo le ifisia fo le mata le peni. Le mera na fai le peni le. Ta te la tu fa tu sa fai fa tu sa nga peni me sta me. Ele tu si ese me Pe fa Pele musu fa nga fisi ma le ngau ti o va pu ura ka peni. Ioi. Ia pa nga me. Na pe pa nga me fu ai o la ta va ai tu ne nga tu pulanga. Sole. O matua I ese la va. Le ala o ta sau ini. O la ta fa nau ini. O ta fia lela o la ta fa nau ile me ta o fai fa nau. O tilo foi lato, sole. La moni ala utala ila o grandchildren e te minei. E tele vave atu lato mafofo yo lato matua, yo lato lava matua. Ile meta o technology. Yo e olo I mal faingo telefoni, le faingo iPad, le faingo o laptop me o mafapena. Ai. Peu ta vai tu peu kau fa kongu e o grandchildren. O la to matua o fa pero na ile. Oka. What a life. O le ta amilo sanga o le ola.
A o tatou iai la I whawhitauli. Le ia e tūla I mai I mea ia. Aua tatou te play minga le social media. Aua tatou te play minga telefoni. Io e. A fwere no whai atua na nafi. O le nature, o le lou malona fuata. E fua ia lea. Le mena whaia le tangata. Langa o le tangata o le nature fo, o le natura. Le mena whaia le atua. Na tātou whāna nau mai ma o tātou winga. E ese umalava ia winga o oe mau ma tātou umalava. Aio e. Pela tasile me no tasile issue te lea I te tonu mo meo o ngā ruenga. Umi lo wola whainga luanga I te tonu le meo le oil refinery. I ale no litai nei. O le wha moe o mele o le safety. E ala na spend hours or half an hour I le meo le safety. Ina ia aua avoid no accidents. Avoid accidents. But at the end, au le tape, e toe au mai ale tala, po ai lavanga ke contacting ale safety. Remember, accident is a part of a human nature. Maria ia. Tui tape me fore le ka kiaru whakaula ka pepa sikaliki. Ka ke kanga koe ka kawhila ka kala. A ka vekura ka kia me le warning. Tobacco is not good for your health. E au mai le warning. Out kong kaya. E pe umala mele e kala ngoi le safety. E alan tana no le safety for awareness. E avoid. But at the end of the meeting, e au mai ale tara lea. A warning ngalo ia I tato. Accidents is a part of our human nature. O le mea e whamanatu atu ia I tato. It's all about values. E le o le safety, but the values o le safety o le mesili na o na taua I so stangata. E mena I mea ia. Ta maiti an tato tilo ti ai. E le o ina ta maiti I le mea tau safety. Tasi le mea o te tau o na Talanoaina I tu tonu o assemblies. E le ngata le watu sisi le fua pese I e whaonga I tu tonu o vasenga. Vasenga te tasi whaonga se 10-15 minutes. A vasenga umo le aonga. Mantau dia o I nei Amerika. Na iei le isi untula I mai whasata talo. Oni tu e whainta talo I tu tonu. I lunga lau lea. O le mea le nga o le Christianity kukongu aonga. Iei uma Musalemi, iei kamikiu au Buddhas, iei Hindus. Iei me uwhapena. So I respect na. Wa kamaia. I le whapena. Ai o I tonu la. Ua te tauna, ai mese ia onga. Ale e kalesia. Whaongase a whaitu la Talanoa, ese mai I mo mea religions au e kalesia. Ia ma mea le Talanoaina o mo mea o a foi. O onga whare kalesia. But whaongase half an hour or at least 10-15 minutes. Talanoaina ai le mea le safety. Te lota te Talanoa le safety. E include tele mawhau mental. Ioi. O lo whaitao le stamatiti. O le vaenga tele na le safety. O lo tango nga ngau pe nga oile peni pe tusi le api le stamatiti. Pe nga oile textbook le stamatiti. Pe te tango fa nga le telefoni le nomas whanoi. That's a part of safety. Isia, e create ten mo meo vesinga. E create ten mo meo fusuanga. Lono winga, e te tauna ad le mele o le Talanoaina o le safety I tu tonu o potuaonga. Pe a umatu le assembly uma. Whano noa in mele. A lea lau te whai atu lau tala. Lea lau tatou tilo umalawa. I le hall po St. Joseph po marofone na whai mele wha le lenga lea. Ia. A ia manatua. O tamaitia. A whapeo le ua uru I tino I tamaitia le mele. A le pe I whai ngore ne tau sanga. Oh.
A le la ulu fale atu ista maiti. E ulu fale atu foi. Ma isi foi whainga fau. Yo, ai faafefea na continue me mele i safety i le ola o tangata. O tamiti aonga. O tamiti, so le. Le hanga le me e sea le wo o to tonu o loto ha o korisi university. Lunga lai i a o ngala whanau i le City College. Ya so ia. So le mamori mai. Te nofo a mo tilo Matauta mai tio le aonga. Te vai uta miti sa vali le mua sa miti. Vatu no nofo la au sa miti. Tua fai le tala ma fai lunch. Ai te va ai la ista miti. Ta mo e ma ai. E tuli ta mo e le vasenga. E ai ma ta mo e. E le sa vali. Iyo e. O te le loa po watu ai le vasenga. O te le loa. O ista miti. E ala ta tilo tua. E fa pena. E tala no pe ala nalu le aonga ta fao. O isi e to i cha fa ile le ia lalo. Ia pe ai ona le taimi o vasenga po da se me. O isi o le mea la na no mata ia i tu tonu o korisi. Maurunga. Olea. Mo le tamo e a mawhaile lunch. Tamo e ma ai. Le ai se taimi e nofo i lalo. E tuli tamo e le taimi e sia. E le pule le tamititi a onga le taimi. E pule le taimi i le tangata. Ana wha o ngā wha pēla taimi o tātou tamiti a mai Samoa. E oe. Ai o le melo o le tua o ngā o ia pia. So le. Te loa. O a onga lotu. Tau na whau atu e whaurulunga o e kālesia. A vatu tutu na a tuu fo i vasenga o a onga. E tau ana vatu i tonu o le ona o tangata e ana le onga. Aisia. Tau te loa o tau whai a onga. O a mātou tau langa ni tutongi e o tau. Tau te Silafia. Tau te Silafia o tau ta maitina o a onga. Le katoliko ma le whakasa. O tau langa ni e mātou tangata lotu. Ngai ko kongi e o kou whai a onga. Ko kongi e kang whai ngā ruanga o e kāresia. A se vai fua ko ke fua mai. So le. Ioi. Mea nea leina usu fono me ni o e kāresia. Once a year. E Talanoaina mea kau finance. Po o tala fea ngai. A o fea la koe finance. E alu watu le soifua. O le ola o le tangata lotu. O tau matua. Ngai lafo tauranga. A tau te ora fa atala lewa penan fai. Vai mena ilo le moto le fai ai o le moto maititi. Ono na whanonoanga. Na tasi ala wa ai i fusinga fai a onga. Meaning. E ai fwela te lele sala fai a onga i mea. E oi. Ioi. E ai. Wai ai sa iai le whai a onga sa na vele pi i mātou iuta i a vele. Lo vai teimi. Le whanono mesi au a vele i. O le whai a onga. Sa fusu. Sa fusu le maia. Ioi. O tangata i ngoi a aso pare taonga. E lesi ta mai tangata whea ngai ma ta maiti o le aonga. O le kangaka foi. Peu a vea langa talent nga sa iai. E le ata i sita maititi. E o ia mātou ne o mātou tua o whai waso. E oi. E la tuta malo me whai pele, tau ai mai tamaiti me whai pele. A fusu la tanta ia mātou. Pei mātou pe ola na panga fo le fusu le ko ka fai ma ko tsone. E oi. Ai fa pe na fo ila langa style fo fa pe la ota mai ti utai le on.
E la o ta longa. Tau fa pena na tong. Au ni fefes ta matiti la onga le. Ele au mai se upu le lei fo le. E pi fa pena. E tu te Silafia Samoa. Na tau ia i ta miti a onga iute le hasto. Tu lou a inga o fai a onga. Laki le ola. Laki le ola iute le hasto. O le o tarano atu. Ina wo vai atu. O fusi mai fai a onga. No fa peno. O lea la ua ulu I tino. Ua la ngona e fai a onga. Le se o le mea sa la tau faia. A fa pele I fusu. Sa la tau faia Faiva o le fauso. Langa fa pe winga mo mewa onga sole. E fa pe winga. Ao na masi o me e pe electrify tu ai matino o faia onga. E se langa le la masi e o tino tasi. O taura I tamiti. O ai Mrs. St. Joseph mamalu fo. O le onga la e kalisia sole. Ka fe sole. E au na whapea, mea whaiwhi au ngi ka mikiri. Io e tulau. I se vai la ua luanu le tala whai me ua maliu ta majiti manufo. Tō vai le sawa. Ana usau ne tala le ua whasorosoro ni Manuia. So le ka fe sole. O le winga o la tala. Never blame. Blame ourselves. Don't blame the social media. Leai. O le social media ele se natura, o tatou o natura o mena whaia ele atu, o tatou sidi atu. We know better than the computer, than the telephone. Fu le te whaia atu. Pe whai mai o le so se mea ke enter in the computer. E ngana mai fo I computer. So o mea ke enter, e exit fo I computer. Meaning, e poto atu e mawhawhawa oe le tangata soifua. Nei lo le computer. E whaalango me e a foi. E produce mai le computer. I le me enter I ai le mawhawhawa le tangata. E tangoala e enter me leanga I tutono le computer. O me leanga foi ke au mai I whawhawa le computer. Meaning, o ka kou e lo atu e poto atu le natura le tuana whai ele atua. Nai lo le mena whai ele tangata. Ele no fola tatou ma play me mena whai ele tangata. Io e play me tatou. E find su e foi. And we are the ones who look for. Io tatou te e a foi. E ti salva I a Faafetai o tatou. Io Aua tatou te nofo matua ia le social media. Aua tatou te nofo matua ia I telefoni tamaiti. Whai ua aver telefoni I lau whanau. O le lele o whanau. How to use them devices. Le vai phone. Tu sa o tatoua. E whaia le whale a onga I a tatou whanau. Ai lema whain tatou langa loa sa uarta avilinga o laulangi. E lem whain tatou te tutu ata avilia I na o tatou whanau ta avilinga. So whai tau tua le whapea mai o ane whasavalu. E whainga tā I tupulanga o onga o si o tatou Atunuu. Ona whai le tonu. Ma tuu le whaamimisa. Ona o lea la tau te mori mawina. Le wha le tonu o lo whai e Nisi. O sui o le tatou pāle mene. I teimi o fono. Ia la tau la unga wha sausili, ma le wha aolo a taua, e wha alongoina pea. O le mea e wha anoa noa tele ai, a le lava la tau temi I le fono, e whai ai le mafau fau, o na wha ao ngā lea o le tio I fafo, e sanga wha asala lau ai le tau wha asese, ma le mafau fau. O le maa lo na tūla I mai I tau sanga e tele, la tau tele I whaia, ni whaata I tainga, e mawhai o na muli ta ia, e tangata lau tele whapea whanau. It may take time to finally see some changes in students' behavior. I'm just wondering,
as to what happened to we Samoa. Lena, lea tātou te ngā rue whātasi, malava, o mātou tiute, lea whetula ngā ruanga, I le taimi nei. Mauti noa, e le whaanongolongo the new generation I a teau, mātou, e se lava, e o ala tō I mea foi e iei pa o le musika, whale fifi tele mo tele tau Tala. La o new generation. Pata o mātua la o tamaiti, lea whaanongolongo mai, ia mātou tiute mo mātou Faiva. E te tauna whai mwhale a onga ia I lātou. Whaano nofo le lei lalo, whaasanga mai, whaasanga atu. Leo te whai atu. O tātou mātua, o ni o tautua I o tātou vai teimi. E o te leao, o te leo uri, o te kake moe a oke. Ia e. O ai o te. Sole o te whaatonu wholau, leo o ta matua. Ua ngoto ifo no taloto. O isi taimi, e toi regret, but it's way too late. Anyway, haole na whioti tatou matu, awhe ka ngisi makau kakala, whape kalo whae, mama, papa, mom and dad, angai loa whapem, aya, awar koe kangi pelo. Awar kangi pelo, mai maur kaimi. Pei o mana, o whai ngā whalelinga le no whai atu anafi. E whai mai ia mata, sen me tangata ia te au. Ki le fia makamakai. Ia e. O te le fia matamatai. I think the education ministry must add that in the school program to make it crucial for the safety of children and pan them mark around in the city. Afurio. Ia e. Ola suggestion. Ola kako ola suggestion. Ola adds at least 10 to 20 minutes into every classes. Yeah. Talk about safety. Ai o na le watu tatalo. Ia e. Tau te fiu tatalo. A tau te le whatinoina mea lenta tatalo. Ile maua. But talk about safety. Ia e. And then pray. Talanoaina safety. Oa mea umai under the umbrella of safety. Ea oa o te matiti aonga. Ea oa o e whai aonga. But safety, ia mautinoa, e iei tangata o onga, whaapitoa e mele o safety. Ia ta ilo Amerika le titano na tua iau. Tasi lea ngaruenga tangata. O tangata e whai ta ngaruenga o safety. Aisia, meka mental. Ia e. But as parents, we are all safety. Ia e. Management, ito tonu o Auaunaga. We preach the safety issues before they go to school. We can preach to them, to their ears at night time, before we eat at night. Taimi o Afiafi. Kemi ngā preacher I matua safety I atu whanau. Tautai loa. O lo tango de telefonia lista matiti. O lo whaangaina, o lo kango, o tango tustusi le api, o lo ngā oi o le textbook a lista matiti. Ele. Mea o mai a matua. I le taimi o le fiafi. Wha matala I whanau. Ia le nā. E alua la tamatiti le onga le tai au. O le oiloa. E loa, ele ia se sili manam la mai loa tali, nei maloa fine, nei lo oe. O oe mau. Tātou te mala, ele sile tun malam lama o le whaia onga. Nei lo au ma oe, matua o tātou whanau. Tātou te lo le leia e winga fiu rava vale na o tātou whanau. E winga voina le tātou te loa e vai vasenga. Ai o whaafia, fia tamaleang. O I la whai tātou ngaruenga. Ai langala pu tau solo mua I tātou matua. Piu tau whapena, whaavi vii. Pe hafu I tala tama. E whamatala leanga ka mai kiki so le esele. Ele pa o le limo ka mai kiki latu wasenga. Pe whapena pe ta lai, pe mi mitai. Ele whewhelo ua whawhine sisi o le tupulanga I tonu launga. Ele whewhelo ua tali e o I tamiti matua. Ma ai o tatu iai. Te sila tatu iai. O I la tupu. O le mea monia. Tatu matua. It starts from us. It starts from us lea to preach
the safety. La le vaanga o safety. E tau e au lia o mai a le a mio. Your behavior, your conduct. E a fia uma. Fato a fai e leo. Ta fia lai e fa manatu mele i ainga te mine. A o le i fai a le afiafi. E le i pepese le lotu. A langa mo mōre fe au le safety ko kongo ainga. Nyoe. Talanoa, tono ainga fa matala i whanau. Ia ona fato a pese lo le lotu fa pena. Ia. Ia ma lau au grandchildren na nufo ya mau. E o la le ori i o la matua. Fluent. Le te talo le li, lo matuta mai. E whangi ka kalo me kama pe ia ki whanongo Samoa mau i a talo. Fo ilo la ta mama latina. E o mai nei le la matu te whai luto meti. E whai atu whai mani talo le li. Matua e misi atoa. That's so sad. A whanongo longo mai lo uafine male lua whanau. So le, continue si mele na atu ia maua. E le lo aku whenga ngui. Ae. So le, e whapena. Ia. Avere fe au safety. Langa ile fa por safety nga ngi me avoid te mo me fa la ia. E au nga fa ale mafau. It developed dailo mafau as you grow up. Ia. E te mata to ai I a wo I to tono raonga. And please, you didn't go to school to look for friends. Pena foi, ole fe auto le safety I la unga duenga. Man mena o fenga duenga ai. You didn't come to work to look for friends. Fe auto le safety mo ia la kala. Yeah, Lord, may just come to work. Concentrate to your work. Do your work, got paid, and go home. Simple said. I would just say if I all I tell me for will take over la war la for lo tu langa ngaluanga. Ya tu problema na le to fifia na echa. Ah le time ka la como avakule lunch la war mana ya. Fai ala lunch. E alu e kale lunch ai la lunch. Fai te mga luenga. Fai nga luenga. Pe fa officer, pe le field, po the warehouse, po felava. You didn't go there to look for friends. Just go, do your work, get paid, go home. Mea ngai ke le mun mo aku e whenga luenga, aku fufusu ai. Fela ula. Kala sore ngalua. Ia vai ngalua e o ngime o loko o fapengai. Ia tu pele o atu fai kengi. Mulea fai kala ku fakupo ku kala ilea. E pe ia ka ko elengi me ka ku fale ko ngoi. Remember, when you are listen to me. You and myself as a human being. E tofu ta ua mo ta faleton. E ai uma lava ta tu faleton. So there's no way you can go. Ma fai tala o le stata. Ma faleanga le stata. Why don't you look at yourself? Go to the mirror and look at yourself. O le fe au tele le ngā. O le fe au sili lea mo I tato. O tau tama matene o lea onga, St. Joseph. Mamalu fo. Aua. Aua ne o tau ti e whaale linga le no wa ai me iai. Ma fau lo loto le tamatiti a onga. Iona matua. E whaalonga tuele ni matua, 5 malo, losi o matua, but yet they are trying to save money to pay your bill. O le ala nana.
te mataulia. Ile tupulanga, a whai o inta miti ni pasene, e la ti te pasene o ta miti o mawhau pena. Aisia, o le nā tura o mea, e ika le mawhau ta miti. When you enter that school, te wawai te matamata, I fōlinga o ta miti, o le compound o le aonga, o le environment, ioe. E te fia lo le mea o le alingo le mea le tau, le peer pressure. E te waailo I winga maanga tamiti. Na te ia le ua ngalo fautuanga ma le safety, ma le upu whaaleanganga, ma me uma. Na watu ia te e o matua, ma lautou ainga, ma lau whaife au. Tasi le mea. O le au whainga luenga a le atua tutonu anu. Ma aira tamiti ana tutupu atuai. A amisa o a matua tamiti ia. Ma tamiti o atu e whaise tau session whapitoa. Ngā lulue whaatasi tangata uma. We all work together to rebuild. Rebuild the what? The city. The people. The behavior. Mea uma ia. E ngā lulue whaatasi ai ole au whainga ruenga. O pule no, why not? Ngā ruenga whapurundu sali. Ke le vai I o matua I na se vai mera u mata ngā o matua tonu tatu io fai ngā luanga fai fiau sale la le mele na le na mo le le to alo wata I le mea la me mo I o lo wat forma la me ke alu foi ke kauranga te vai ke ngofo ko ngi e le se mea le anga le ote e le o se mea le anga me alo fana le tua tang Samoa o le palangi le whanau o le palangi le whai mai o mai tātou whai mai sa o le palangi. I'm telling you, that's wrong. Kind of thinking whai mai o le palangi e musu nan whanau o le Samoa. E ua mai ea o na tu umata manga ngā luenga a le atua. O oe le Samoa, whapea o fwoi tua o le whainga o lo ainga. Palangi aia. Aua te tonu la mon palangi fasioti lana whanau, ma le palangi ua fasioti e whanau o lato matua. O tau wa aila I me whapena. Tele ni American mea o ta maiti e toi fasioti o lato matua. O matua e ta whana to lua, ta whana atoa toi mat whanau. Wā. O wheo I ele musu ma musu I whanau. Au tangata mai Talanoaina la tu whanau. They treat their kids like their friends. And that's their way. E whapena. Nta tō mai lo tam whai adopted ko I ngā mea le whai mai. Sa o mea le tū malanga palani. Au tato. E ote. So le. O le tamai titi a tamai. E tau mawhai e absorb. To sink in. Le ote nena. E whaau ngā le me sili o nao ngā, wha ta whea I le au me o le ote e te loe le au ngā I ate oe. E le tele tūpulanga, pā le mia, le ngana I Tuilaepa ia. E le te I ofo I lona, esia, mea, whea ngai mamatua, me whia mea I whapena, o minsta, whaanongo nei, whai testimony e tangata, e au na whaapopo I maisi mea la tu testimony, even though ele if tupuni whapena, but they love to talk about it because they are success. Will succeed in life, will success in life, so easily, it's easy to talk about anything. Ki nganga pepelo isi kai mi ala ukam fai aisia nanga lo success leo te fai atu tātou matua e whai mai e se sēn mea leo le o te itamiti leo te whai atu sa o I ate oe o le ngā luenga tu mata manga le atua uma e suta ia me suti Samoa I me suti le palangi, pat le mitia, e roa le la o Amerika le o te whanongo ti ai. Leo te wawa o Amerika le, ua fia ni whaalavilavi tu tupu Amerika. Fasioti e tamaiti la tō matua. Fasioti e matua la tō whanau te tōlua. Nei, au roto toto.
tipi, te mai tō pusaisa. Le mau telefoni me whapena. O i me whapena tūlai mai Samoa. E o iai. Leanga e le o le awala i te a o lo whaatino ina. O Tiute, ma o Faiva whaamatua. E ua tātou te tua ia, ta oto social media ia. Le ua watu social media. Use it wisely. That's the word you've got to put into the ears. Push that word through their ears. Olea, spend. Use it wisely. Siautama, sole, sunga, whaonga ta tau te fungi o laku wako e whafo. Whaonga ka kaut ke fongi. E leo mena na watu e at ke fongi. Pauan mena watu e te fongi. E siake tu e opa o whaone e. A watu a latu te fongi whai. A melo ke fongi. Tu tilo iai. Wa aini mea o tunu whai. A vese. Ai ave te fongi langa need it. Tamasi nowadays. Ai lisa mea e whapesi. E siau ka mai. Oa mai lau te fongi. Ka lo whai. Ia whai whale lilo tu. Lea i ele ko inga tōu nenga ki. O a mea o whaonga ta tau lau telefoni. A mea lo ke whaonga so kilo. E accepte ta mai ti mena. Aisia, langa le a lau e ta tau matua. Ia vai lau telefoni lea. Vai lau telefoni lea. Ai whaonga whalelei. Whai whalelei. E te malama i le mea tau o le saona whaonga. E te malama i tau le mea tau. A whapela o lau atali ima lau afine. I le vasenga iwa. Whasolo tu se furulua o le sensutoru. O te tauna Talanoaina iai. Vai. E lese telefoni na watu e su e sautaa. A e alofa mai ia e le taunga tale pili o lau telefoni si aula. Na ala lavan tau whea watu telefoni. Alofa mai. E tele e latu e whai e matu e sautaa i lau telefoni. Tele e latu e su e tenye e lau telefoni e li. E te loa taunga tale pili o lau telefoni le whai. Just use it wisely. Vai mea nau le maths, vai mea nau le geography, vai mea nau le biology, vai mea nau whaonga te tau i le telefoni. Mea nau le, vai mai la tele no noa e tangata i le tau tasu enga o pili o tau telefoni. Ai, aua tātou te tuape, le anga ua sui le o langa. Ua sui le soifuanga ma le ola. Ua mai le tawilinga o le lalolangi. Don't you ever let your kids to roll by themselves. You jump in, roll with them. Roll ai le rolling lea. Ta mi milo fatase tatou i le tawilinga lea. Ai aua tatou te tutu e tawilina o tatou whanau. Esia, tatou te toe filosofia tu. We are way too late. Ia, ore nā. Back to Malofo, St. Joseph. Faafetai o tō whatinoina le reconciliation. But I'm not for it. O te le langolangoina. E pawaroa ngā faafetai o whataunuina. Ai o te le langolangoina. Tala no sa o iai latu telefoni man whangaina o latu telefoni. Ia. Whai iai ko kei loa li le pili o ko telefoni. O le package le iei tātou ko e ngaulo ka whae kau konginga, le la le aika ko ainga, ko kongi ke fongi, le anga ai tia, o le ngai ke kangi sau ke fongi, whao ngā ta taula ia. Ia wai. Au wa ai atu nei o grandkids, ai o mai, man whare, sole. iPhone 15, le ase furu koru la ka ika ke fongi. Ia wai. Ai anga o ese iPhone. Ai le o fo ingi ka miki so le o ise fo di Samsung. E o ile iPhone. Man. Anyways, ia e pule auto. Pule a staff nei le la lona va. Ia o le le auto fa na fa nga. Use those devices not for cramped, but use it wisely. Tasa bes liu mai. Ia tatu anga ilo ia tatu Mataupu masani. Usi mena fafonga.
Ia, mai lea se inga tamaitia onga. Lea na se mawai atu nei. Whaalea tere se mea o ngā lea tunu na mau mai ai. Paule mele ua tala le ua mai. Nā matana na fito o lima tamaitia to sa ua neu to fitu. To fitu tamaiti lea ua molia. Lea ua whaalia ua molia e leo ua iaia la to morianga. Talu mai ia o tele iloa iai. Pe mawhai o tele lo sa mopo iai se me vau se juvenile jail. Me vo ia whatpui mo tamaiti. Underage. Ta sirina me ni ta tele ia le tūpulanga i tūlanga whapea. Lera ua whaaria mai. Ua le fo ia le morianga i whanau aonga. I le whai o morianga. To lima to fitu tamaiti. Le fta o mātu le vāenga o lau tautua. Ia pina tele atu i le whanau. O pe o le maualunga lava o lau tautua le Afiafi nei. O tūlanga o le mea fule langa leo pe o tātou tua ia le social media. Le social media. If anything, it's all about us including me. Le mawhai ana tātou, we cannot point our finger to nobody or to anything. Everything starts from us. Eoi. Po lea ma lea. Kau ke kau mawhai i whaale malo. Eoi. E whai ni orientations. E whai ni whatalanoanga. E whai ni me voi ia maua se me resolve vai le whawhitauri ma le whawhitauri. Not just sit. Matauri o le tau te ta amilusanga o le lalolangi. Tele me fou ia monia e tele me fou ia fetuleni mai. Eoi, o tātou ala ia. O tātou pei tātou se whamama. We are more like filter. We are more like filter. We are filtering. Le filter tātou leo langa. Le winga o le soifuanga ma leola. Eoi. E le whapela matau lia fwile ni e tunu ulen tam whai whasa le a fwile ngon mea. Le oi fela tu nulen tau fasa por internet le Facebook. Facebook is not the problem. It's us. It's man. It's a human. El Facebook. Aisia. Leanga fo yo le Facebook o le me limit. O le social media a limit. O oi mau. O ta ua na whana nau mai male mawhau. We are nature of this life. We are nature e yeile meka o le human nature. Yeile me ta o godly nature. God's nature. Ele e fua yeile natura o tato. O lau tara mas lo siala. E le ta tau na fua ina i tatou i mea e mamate. Eoi. O tātou e iaile control o mea uma. Eoi. Tātou e iaile whaatonu for lau o mea e le aini ola. E le mwhain control tātou e ni mea. E ono whai mai le whaatonu o le sangata e le sangata. O le computer i le tangata. E le whaatonu for lau una tātou e ni mea e mamate. Eoi. Le la ua mai ia tamaiti. E tele an mele ua tatu va ia ne iai. Tele an me o tatu va ia ne iai. O I foi. E te tau o na iai le matala i i o tatu malo. Se mau fono tanga e ta mi milo i tai. Fai o minsta, ale avanor minsta, wali minsta langolango. O lem tanga luenga, ma lem tanga luenga, ma lem tanga luenga. Po le are to inga whainga, po ato inga abava ine fontanga i olo ta milo lalang nei. Po se Mataupu tau whainga Faiva, po se Mataupu i mea tau
i le sio manga, po se Mataupu I mea tau Auaunaga, au tau mata I tū whanotanga umaia. E tau mawhai a whanotanga ia, e link in to the life of today. E o ai mea tau whainga, Faiva ma mea tau whai whatoanga. Wa tam whai e link ia mea umaia, I le lifestyle o aso nei. O le lifestyle o aso nei. Social media. Mea computerized le telo mea. E oi. O tuinga me fole le te ngarua lo whatoanga, whaitau atu oi I le mea le ofisa tūtatono. Pe fia tia pula na tu e nalo. E aua ina o I etu ranga whapena. Ina ia I loa le tangata, na motivating ia, e le o lava o nei tūranga due o le aso. E le o le lei lona mawhau whea ngai, ma le waaia o whe au ma mea whapenai tu tono le li o whale ainga. E tau te oa iai. So le winga lau whono tanga ia, pe whira ale mele na mai nei le whape o leia I nei ia tatu tamatei paramia, ai wo ese ma New York le taimi nei. O le wha moe mawarunga. O le whono ina ia o mai whaatasi no. Ina ia, tasi se mawhauwhango e ave le message. Whawhenga ave le message. E ave se tusi, no way. Tātou te le toeo, tātou te o I lunga upenga ta whailangi, male nā tūro leo langa li taimili nei. E le toe Talanoaina Nisi ni lau pepa. E oi. O awala feso o tai o lau langi nei Israelu, lea ua mali lie, ia nuu, ia malo o whatasi. Wha mole, o te tau, na back off. You should back off from the land of Palestinians right now. Get out of there. Enough is enough. Yeah, kako kilo la imea. Leala nena whatulong tapu whanawhia. That will be nice. I had watu tamatei pare mia, masana whamatalanga. And then she will let all the Samoa know. Ai sea na le whai ai se pālota a Samoa. Ewe. Na. Ua te tau o na iaini a tātou whapea moa onga, safety, include le vaenga, whai se institute, o le safety. A tango ni compare le institute leo le a foi le Mataupu foi le saina le wa ye le institute tono. A tango nge compare se safety institute e fai I Samoa whaanganga moa onga uma. Ma Nisi atu inga institute e whengai ma Samoa. E sili atu na fai ni after school classes. Talanoaina I mea. Ia. Lefta wa ai alia. Ua whatara noa mai talu na tu mai le whainga malo. Lefta ova aia le o whatara noa mai le ministawa o ngai Nisi o le tio. Levan te taun saununga. Levan te taun saununga e wha loa mai lana foi a nawa tau, lana foi matauria. E o ese le malo le na umatu nei tu lou tele o pa u mau lalo mea taua onga ilo tato o tinu. Nai lo le leia minsta na ye tarwai. E matu whainga malo le len to mumo ya Tuilaepa. La me utupu I metau o telelo ia tau le ai ni scientist. Le anga le mathematics. O koinga issues la fa pe e te tauna voice, tauna mai lunga. A lefta o vai tu lefta asa lunga ia le minsta wa onga. A foi le vinga le platforms nge matu te iai. No va ai pe o le sa Nisi I le por kalame a le lio asiata.
Le sai nisi mawhapea mai matu mai lunga o whapea fo ia manatu o leali I whasalalau. Me o lima nei. O lima nei na tu ua o tau ilunga. O lima foi nei tu ua o tau ilalo. Pe o leo sai whapea na nisi. Pe o leo whapea mai o sai whapea le li whasalalau. But let me tell you one thing. O suinga I o leo langa e le iloa e Samoa tau te o il mele. Ioe. Manatua. E le iai se voice o tangata palota since when? Since when? You tell me. E le iai se leo o le tangata nuu Samoa. E wansa e oai filifilia lana au palota. They on their own. They can do anything they want to. Mauti no lava. Tero pal menele I follow I tula fono I efto afa mnino temine. Eoi. Na tato o le malama lava. There was no voice at all. Mole me ta'u tangata palota. Mole me ta'u the real citizens of Samoa. No. Left ato maua nei ilea. Ina o iai platforms nei. Oi la tatu te whaaftaia. Tatu te whaaftaia palangi. Aisea, o la tau na ta pena ina platforms nei. Ea. E ta taula na langona se leo, se voice. Vai foi le Atunuu neo Amerika. E le popole tangata nu o Amerika, ia la tu tala e lafo o la tu taitai. Nah, not at all. Ioi. E se a foi molia se si nei netu ile mea tau defamation. E mau e taimi. A tova ai nei tilo la ile la matia o le ola. O sili o Trump lento e tau whaale tonu foi la sosale, e se la salente ni a ona tu atu. E se mai lena whana momoe. Ana la matia fo, e le tangata so I fua ingo ia Ryan Ruth. Eoi. Leva na ta milo ni tangata. Aisea. E le mawhaina o ai lunga se ia wha leo mea e le fia. Wala me o le lama o le taimi. E vai a tatu Samoa. Lea lau atu alanga lea li whaasala lau. Which is very true. Yeah. E ta tau I tai o le Atunuu. Na whai ma wa ai mai I ona tangata palota. Anybody. Pe HRPP, pe FAST, pe tautua, pe tautai, po le alava le tua inga, ioe. E whai ma tilo mai I ona tangata nuu. Aisea, e fia malama so se Samoa. What is really going on? I lona Atunuu. Ai le whape tau te o loi lungai o, na o tatou amalalangi. Lem whai. Aisea, e le ni no foanga tu mau. E leo ni, ioe, e le ai, e ta I lima tau sanga masui. So le winga le lau tala, o platforms ni o tatou iai, pei o lau tala na whai ilo awhawhine malo watari. Son, my dear daughter, use it wisely. Use your phone wisely. Ioe. Ma ua le la pa ule ofu wao daddy ioe la pa ule ofu mami tam whaia e whainga luenga. E tau totongi telefonia o lua o tau ioe ma oe. Just use it wisely. That's all I'm begging for. Ioe. I'm begging for. Ioe. It's too shallow, but I'm asking for. I'm begging for. Yeah, it's very Italian. Ma tu te ole atu ya utol whanau. Use it wisely. Even though ele o sa o na me o yo matu e whanau. But, ole, o tatu o a ile unga tu pulanga, male vai tau ole o langa. So we can go that low.
Ia. Ia. E le whangofie. E le whangofie. Ia. Ole nā. Ua sa la le ali. A pe o le pe o ulai nisi. Le o ulai nisi whapea a mea. Tilo e sa matou whapea ia fia me. E a mai le ama. Sa matou si fia me le ama le ai ele ole nā. Ia e. O le matou tu alanga. As a reminder. Ia e. Langa lute ele ngalo e te au le watu o ta malo mesia mani le na watu fai le vasenga. Ia e are tatu vang whau fai. O le al vasenga na fai. Ia o tau loa o tau fai pule minsta pa le mia tai po ailava. Remember, there will be a specific time for you to look at the voters. You have to go back to the voters. Le onga na lena fai lena matanoa I ma le sunga yava ai le site. Mai to te leo mea. E le te tau fōlanga take advantage le si tangata I le si tangata. E le te tau. E le ai a se senga ma le our everyday lives. When you help out somebody, that somebody should never, ever turn back on you and backstab you. Never. So se tangata la ve whaia mena, le ai se senga o le mawhau o le natangata, ma tamaiti ena fusu mai Samoa. Le ai ma se senga. Mo le tangata na e whaia I eise ngaluenga le lei ma se ngaluenga sili o nalo wha. A e turn around. Ma whaaleanga le tangata. Matua I tutui le patua. Na te whawhonga mai oe, le te whaia le merna. A le ala winga tonu lana o platform singei. O lea, ua maua se ava noa. E whaia se leo o tangata nuu o Samoa. What voice? What kind of voice? It's a reminder. Reminder. It's a reminder to everyone. Ua tau maua manua le atua whaasafua. Whaasafua manua le atua, aua tātou te whaaputu. E leo tātou, e te whaaputua lo manua le atua. E te manatu whaapito, na o oe malou manawa ia tumu. Na o oe malou to olua malau whanau ia mauarunga. Pa te sea o na tupu, leanga o le natura wha le tangata lea, o lea. Selfishness. Selfish. Ai musu ai le natura o le atua. It's not yours, Tuilaepa. It's not yours. Faafetai. It's not yours. My blessings are mine for you. So if you have my blessings, please pass it out. Give it to others. Don't keep them and try to pile up all those blessings inside your house. What will you do if you would die tomorrow? E whai mai. Latu le stangata avelo to lua, pule lau whanau, avele Manuia o atu atia oe. Wala. O atu monga, male ele, o ati le mea tumu lau karach. Na e whau I le sipotu. Le mea le ie me mea, a sulu atu ni tō maanga, me se wha maruru atu.
E sau ngei lau ko anga o le ko afo ngei ko ala fau le me ko ki mafuri la lo moenga le fau le mele la lo moenga. Fia ni tangata fa pena. Na e ola. Na tatu fe ola e fa putu manu o le atua. Tui. Awi. Aioi. Ia. Le mea le nā le Atunuu e. Le mea na le iona mātou na foi tu te whaalongo longo mai la porka lame le telo taimi. E le tu tasi. E le na Tuilaepa. E le na Afiafi. E le na la HRPP. E le na la fast. All of us, including myself, and you, the one, you are listening to me right now. Yeah. Sa ile ali isia. Leanga o le winga le o lo tupun ile terminate. O sia tata mai Tala e lunga nei o le si vanga fa mai wa ma. Tu oi pea. Aulea. O matou Tiute mo matou Faiva. Fa matala ia te oi Samoa. Fa matala I la fionga I le tamaitai palemia. Aisia. Matou te malama I le natura o mea. E le atoa ia te oi. Malauta I tainga. Mea o leola nei. E le atoa I le fonga fetalai. Never. Ele atoa I se minsta. Ele atoa I alauli. Tulau I o tu sofa. Aia. E te tau fo I ono tau fai whalongo. I tangata. Whapena fo I Tuilaepa. Whapena fo I lato umaia. Yeah. It's a missing person alert. Yeah. Yeah. Si o le se temi ono vatu tite o le o mai o le emergency alert. Loka me matawhai toa. O le tangata matautia, endangered person is in the area. Lea e ua mai le lapa tainga, lea ua whailoa mai ia I mātou I le nei vaenga, o le e tautua nā tangata uma, ia o loo iei se tangata, whapena o loo, no, lea mai le mea o te alu iai in details mai iai. Ia lea, ia ua lokat whaitoa. Ia, Pifa pena, mo I tatou umalawa. Ia I tatou, ia inga ia ua peo na ufamtalatu. Ao mātou sai I nisi o taimi. Pe mātou te sai le tuangai, pe mātou te sai le whainga malo. E sala I le nā. Aisea, leanga, we are voicing your voiceless people. Na o le tō mumu tō tele outou, a o mātou le nei e whaaleuina. We are your voice. Le mātou te whaaleuina. Lau tō mumu le tō mumu ai tua. E na o mātou ani e ali atu whaavale, lea o mātou whaolinga I lunga nei. Fai ngoftia na mai tangata matawhana mātou, lan me fai ejea. Lea tu te vai mei o le ke aku mātou runga ngei. Ina ia malama tai o lo tātou Atunuu. E sili atu lea. Voice our opinions, we are voicing your voiceless.
e manatu fo i te tonu e te tau fo i te o malo o na manino ma malama i o matu tiute. Aisea. Fo ila leo te whai atu e leo toe tutusa leo langa. Ua ese o aso ia. Na o na tele o tala i le Atunuu ma tomu momo whaatari tali i le whainga palota. E pau ana le mea toa i aile le fia o le Atunuu o le whaatasi i leisi o le whaatari i leisi tolu tausanga whaatari i leisi lima tausanga se sui le palota. What now? Platforms ia ua matu iai. Lea ua matu no nofu ea. At least a watu se leo ea. Koe readjustai. Au decision making. Yes. E koe readjustai de tangata. Aisia. Langa e te tau ona malama tātou i mawhauwhaunga o lātou o taitai le Atunuu. Mea lea len tangata valeina ia le li o Donald Trump. Matau mwhai tangata whalua. Whana momua la vea zalinga. Lea na maua lesi li o lona ingo o Ryan Ruth. Ua umana whaile tosi. Tu lana ta vale. Maua tu tonu lana ta vale me mo lianga na ialu ia wai. Le vavio sa i linga. Atama seia i nei atu ua. Faafetai pena faapeo Samoa le tuponi melea. Le ala le vai le tāua o le social media. Na vave ina maua ta malo lea. Aisia. Use it wisely. Le anga foi le matu te whaonga te tauina ia la leo nei. Seia. Se tau uai mai o tau talinga ia tatu whainga malo. Ai ni mea e lape la pea i lau tau taitainga. Here we are. O mātou o au tau whanau. Mātou te tu ua lalo i a te utou. E le pala ai fo. E le fefe fo i tu ua lalo. Peto te ino mai a tau le langi. At least we voice our opinions. Ai le whapela umatu whai atu, le whapela umatu whai tai auto le ai. Matu whai oti le alo lofa i ate auto. And that's the only reason why. E sili atu, lo matu whai atu. Nai lo i latu e tau pule whainga whapea. Mea taua, assassinations. We rather tell you straight to your face, rather than do something stupid like that. E mana ia siangia tu peo le tate o te atu. O mana ta o te atu. O ma. E le mana ia le nā mea. Mai voi leo te talanoa sa o tua tatu whainga malu. Leo te talanoa sa o tua tatu whainga malu. The same thing. O te whaia fo ilesi vaenga. E se senga la i o tua inga tautua tu te whafonga iei. O le se senga ia. Leo o whanungolongo. Leo o ftoa umaua nei le tala. Na o le tasi a le ai o se tete wha. E tūlau ele ai tamatai pale mia. I la mātou whaatali atu i Amerika nei. Tō maua nei i ale tala. Ioi. Po le alo pisi. Lau o fionga i tamatai pale mia. Le ia Nisi sili le alo lofa ia te oe. Pio tangata e lango ina oe. Au siava no e tasi. Whapea o lo soifua malolo ina. O le ana o le tasi ai. Le stete o Amerika e te anga ima iai. O na whaia leo le nā. Nanga le aiso mātou iloa.
A whai o lo pisi I nisi o vaenga wha ale malo. Toe maua wanoa wha ale malo. Toe pau ale o si o wanoa fia me. Mo I mātou I Amerika nei. Ioi, a o li toi ho o li swhainga palota. E mawhaina e sau. E mawhaina e malanga maila o fionga. I lunga o ni por kalame wha ale malo. Ioi. A o lo o mai ni California. I ailunga. Tatu te leilo foi tai au. Ioi. Tatu te leilo e le feita wina le ola. O le tangata. Ai ona o mauar tala. Nā le tasi ale si te taunu uia I tāpenanga a Amerikano o whaiatu nei. Ioi. Tuilaepa le tau talatu. Faafetai li o sua. Ioi, na whaaleanga mua at foi a ui nisangata. Whaaleanga mua at foi a ui nisangata I lo la tutom whi whaaleanga uro tā wāwhia ngai. Ai o tele popole ai fia me. Pau ale o la ua ungani. A e mauala ta au ngani atu. Toe whaavanoa. Ioi. Lau malanga Atoa. Mo Amerika. Mo tama whanau a Samoa. I Amerika nei. Ioi. Tele lopo aile si te tena e te awhia. Pena o California, pena o Utah, ia pena o Washington, ia pena o Alaska foi. I don't know. But if this news is right, I'm begging you, please extend your days here for us. Iyo. Tatu te le toi maua ni saimi. Ia, io lea, ia e pule a stafu ne I le lao saulo na va, lao na sa. E la fa au tatu por kalame, pe au mal pisilea. Kia le, pese.
Ana ina pese oi se tene fo ia oi tikita la lingua pese oi ia lena o Nikita oi ia ole tasina pe o le avatu fa tasia manai vaenga ia tasina unawa ia mawa noa ia mo fo ia vano tusa a fa pe o lona soifua maloloina ia ele la se mem fa ia ole lewa le sitala mana ia ole wa fausia i tono Samoa le no foanga pe ole wa center ia le va le tulangi le lalolangi le Institute of Weightlifting Oceania le vanga le sian pe ole wa center tu Samoa le la ua fa solo ina lango ia le malu le fausia ina le institute le o mea tau si me mafa fisilingia le li faia onga ioe pe aisia fa pe le tala le li ona o results ioe e monia le mo se pini auro i le foi i ta longa te tele lalangi le Olympics but it dominates sa more results o le Oceania le naitu langi o le Commonwealth o le South Pacific ia o World Championship foi ia fai isi fai intia e fai Korea matunu uma tele ape o tele dominate le ala o tisai tele Oceania le tulangi le o le ata pena matuina te tono Samoa ia se fale mafai le vanga le weightlifting institute e sa ilia inala i sene o coaches ia me referees lau fali se vai te leo me o e tatu Atunuu ona o lea o le tau mawhainga foi alo mawha nau o le Atunuu i competition wha vao malo even though we didn't have a gold medal during the last Olympics but still we dominating the Oceania dominate Samoa i mea tau sisi so lela o ti site le Oceania ma le vaenga Commonwealth ma vaenga le vai tu langi langi le a fa ngalo Samoa e fa tuai le institute le ia po le foi pe foi mai foi o se falea onga au e su i to no winga pe te no foi Australia pe te no foi Britania po fela te no foi lolo e su e tu la Samoa lo la sene lola sene e fai o ma coach o tantisi ia ma fai o ma la fali ma tabe foi ese foi ia ko ngalo fali o itu ngatalo ele ni la fali foi le pe e tiro ma fa ili e pe lo fali e tiro ma le moli kama emo foi ma tu la fondo tama foi le vai le pa ila lo vai pi o le lima sinta mai sasia me ala na la fali nga e vai ia ma fai ngo moli foi man moli tauna ilalo tauna pau lalo Nisi fa pena le la o Samoa le la fai tuen mele o Samoa le la fatu le institute le e su ele la senior tangata coach e su e foi le la senior tangata lo fari oka mana ia ai a fu mai le e a fu mai yalo ma fa na o Samoa ai lalo tai ingo le li tu a Pepe Cherry Warwick ia e muri atu le nganga fa malo yo i le vaenga o alu ma fa na o tatu no le tausinio fi nau loto nu sa ili malo wa ele se te pane ita i o le tatu malo ele se fai si fainga sili mo auta alo le tatu Atunuu io ka fe se fai ngā malo ta fe se fai ngā malo tai pe o merk malo Donald Trump len sa ni to tongi le Tala ka fe se fai ngā malo ai o mai fa pe mai o afa umo matu to tongi o le atu watu ai so o le atu watu le afa o matu to tongi e fai e si me sili tu o naonga moro tatu Atunuu e fai tau lia e foi matou ilo matou vai tau tu tonu al fale fono male pale mene Samoa so mai le au soe e o mai ale fa vau lava amene ele ma fai na tupu se mea fa pena ai ele me taua
Ai ele me Taua i le mele. Matau lia e la por kala me po le lua e vastalu ai. No fai atu ai. Ele ai se nat, o le natura o le lalolangi. Ma le olanga. Ma le whatanga taola. Ele ai se tangata Samoa. Po le nei fo i Atunuu. E fia alu i to tonu. E fai ma fai pule o se tu malo. E fai ma pale mia o se tu malo. Ona whape ua nuti mo momo le fatu i le alofa i a Samoa. Nei sisi. E le ai se isi. Mea volana ala intatu vai ai. I ai a tangata o tono le malo. Sori tu la fono ai. Aisia, e alua mal mentality lea. E wha mua mua lu ainga. E wha mua mua au. It's me. It's I. It's an I disease. I. Mena fe ufa palang is that's an I. That's what you call an I disease. O wha mai. E matautia. A o tatu to tonu o tatu mo fai pule e o tonu o le paluta. Aua ni e wha moe e te halu e fai o e ma fai pule. Ina ia pio soua. Ia i loa oe e tangata. Aua ni wha pena aina o na fai. Isia. Langana e ala na eru e ngani tangata o lutu malo. Ua e fia halu le tofi. Isia. O nana mafuanga. E moni lo walofa ili tumalo. Ua fia ni tofi. Na ona ti ea ili nfoa. Na le pauare me alu elo na mafau ia maua se me fai so na stof fai ei so na sao. Ia maua se me fai elo na oo. Ile tumalo. Iyo e. Aua ia se fai pule o whapea va ai oto. Tato nu ue ma tato tumalo. La lava na se lauta la o te whaanga ina lo tutongi. A le tupe a, na al watu tato nu e whai se meton. E tupu se me whapena. E tupu. E ono tupu se me whapena. Iyo e. I le whaingo fie. Pata tala nolo le me ta uera na ole alofa i le nei tumalo. Ia na. Fatu am, au tatu te whaanga ina le upu alofa. E a lai ona e alu. Iyo e. Ne ai. Our nature, me, you, o ta ua tangata e wha mua I mea uma. Your person, and me, myself, whai mai ale natura. E tele alu te whai pule ina ia, e siri ale sangata ia te oe. A vai whala I meo I tumalo, a whai nei whala meo sa ilinga tupere tumalo. Ia no taro whala I tinga lava le mea. Ai tau ma whai ale whai pule e au sia le mea o a ua le whai pule o le tumalo ia maua lunga sa me whai atu mo le tumalo. Tau te o tau. Tu sa pe level whatasita o me whai mtangata o le tumalo. Ai a whape te le se vanga tupe ua e whai se mea fau te tonu o le nuu te sauai. Fai ese me fau, fai ese poloketi, pola se me fai. E oe. Wafo na ua e whainga ua e nofo de te lau montu pua fe. I le tausanga. Pola se me fale a onga te fai e to tasi. Pola se me, i oe. Ai leo, me valo le turi se fai leo. Na leo oe te loe li tu malo. Ia pe fai se sa ilinga tu pe li tu malo. Na ala tu le pito te lea. Ia ala tu ona oe fai pule. A le me sili ona Taua. O lou leo I tu tonu le pale meni o Samoa. Ia iai sou sao I whainga Mataupu le pulenga o mea sili o na lei. Mo le lenga o tangata uma. Le poro keti la le tūra I me temi nei. Ma nei ala u whanongo longo. Ma nei ala u whanongo longo I le tanoanga munimuni ne soa le pule. Le na talanoa I mare tamatai tonu. E anga tonu ia le department lea. Io le ala ua whailo mai. Lo tūranga le lei, le alunga, le tau o se tema, o tau uma nasina ne, o te tau o na uma, le lona lua, whaalu lona tolu. O lona winga, a whapea lava la, a whapea nga soronga. E o il masimuni muni. There's a possibility, by then, it should be finished. 5 millions per constituency. E o e. Sere mana ia,
ina e vai nei lo le mea o le sau o to ina le fai mai o te fetu ua. Fetu curse. Fetu pe ata iai. Malona le silafia. Tau te tala noa lo le upu fetu. E to e fo i atu lana fetu ia te ia. Ia e. Tasila mele. A o tato iaila i le mele le miliona. O le au ngani ar tatu wala leo. Si ufa fonga o tai au fo. Aua tau te ngā oi. Aua. O tau fai pule, so se fai pule. Minsta. Aua re tu ina nau i le tupe. E tau solo mua o tau. E tau solo mua o tau. E tau solo mua i lea. Whanga solo le mea, le miliona lea. Ua moni ai upu aro tātou Atunuu. Ua li lifa umala au le vau. I le mātanga o fie o au sau noanga tu sa o Tuilaepa. Ina ia maua le alofa ma le wha maoni. Mai ser file mu isi o tātou Atunuu o Samoa. Faafetai mo lau tō wha Tala. Ia whamania le atua mo oe. Ia ma le whartua whapea le pōkalame. Tā rofa uso. Ia o si uso. Le titia. Tā rofa pila. Alo fatu. Ile no foalo. Ele o koe mamau kai mi kafe loa uso. Ia, orna. Na le tala le Atunuu e. Ile polo keti lea. E mo o mia le wha maoni o tātou. A oina mua le wha maoni i. O to ina lea. Ioi. O se tai talinga foi, o se tai ngutu foi le tau tatso i to ina lea. Mai lo ua o alan tala o le nofom fetu le melea. O te le mamao i sota manatu. E o se tala Tuilaepa, ili to inga tala lea. Nate fetu ua le poloketi wan. Oi ke feku oi. Oi na fai atu e malai ai se poloketi sau fetu. Ia e loa. O le natural tuspa ia malana o mai. So se tangata e fai le melea. E to e fo ia te ia. E to e u ia te ia le ulu o lana fetu. Pena fata uemu. Pena sautala mo i pa sautala ua mau. Ia e mautinoa. E u atu ia te oe. Lau fetu. Langa leo whanongono. Le whiunga nganai lau le tio lea. Pe tali e pe o lau mia lau fetu. Ua le makukama i le. Parata. Pe o tali e fo ilele. E se hau whape ai. Io le na. Aua ne ingalo. O le whiaua i pe a whape o tangata o te masani le tuspa ia. Malana o mai. So se tangata na te whaia le melea. You Silafia, always that curse will come back to you. Eu foi lá e eu também eu mais matam foi falar lá mais pe tali fa pe o fetu o proket. Ele anga ele proket. Ai le anga i oe. Na wa mata ona ele anga. O ele lore me ngatai yo. O ele lore me ngatai le me o tamatiti matanga tamatua. Wa ele lo fa matala le toinga tausanga e te Talanoa iai ma toinga tangata te lele o ina e te Talanoa i ma tangata e fua mo ato o fa solo atoa io le meta o le open up pataua io e le manaia e le mai le matangofie ai e no fola ma Tuilaepa fa fonga ma ia tau o lau fetu le na fai ia e no fo ma lau matinoa e to yo o atu lau fetu ia te oe te le lope Faafetai a wharongo mai fai fi au a wharongo mai ia ni e malama le leila o tala le fai atu o te le lopo o a fea a le a fo to inga o tuai lau fetu a le mea motinoa o winga o le fetu e to e fo ia i le tangata na fai le fetu ia nina ai ngala le fetu la e ngai tau e ana ngai tau e fa manatu atu ia o to fai pule ia le to te le fa maoni le melea so le
se ia mio le se Faiva le tele me te tele o tau totongi. Tele me o tau te loa na wa vatu whaaloalo i tu malo i auto. Te musu whaongale me, oi na te aiere me malo. Oi ana follow ina si liva ma me o pepa. Oi. Vai, langa lela uma tausanga. E peo I la vani me o loa nga I eili tua ngai Tuilaepa malato o lea. O le taumwhai e whaavalea ma fau tangata. Ina ia fuā ai ma iai le jealousy I loto tangata towards the project. Ia leanga ai loto ma fau tangata I le poloketi. E po le ale toinga leanga ai. E ta se fasili na iai se whainga malo na vatu se lima se lau wafe I tonu. Na iai se whainga malo na vatu se lau wafe pe a whai o lea, e lea to se miliona. Na iai se whainga malo tanung tuto ta sisama na vatu se lau wafe I lo tonu. Ma se wili paelo to ainga. La to mai whai le wili paelo ma suo ma lea ma lea. Whai ere ka o ngai whaonga. O e whaonga, na tau loa I le Taua. Na tau I loa I le Taua o le avatu o tū si ate o tō. E leo atu avatu o tū li matu, wa o le sito ina. Na tū atu o le lima se lau Tala o na I le asoso ai. Whawhiwhela na tupu le atina o Samoa. A o I le manatu Tuilaepa whapena on whai. E tufa atu I oe, kashi a inga. E ese a inga. E ese ma faufaunga. A whaapea lava o oe lava ia o lou ngā tūra o le tau whaaleanga. Nana a vatua le lima se lau ia te oe. Ki le popole, ia o atina e whai o lele leili mau manga lau whanau. Alua ui e whaatau o so mai sare longa, o so mai pia, o nai. Au e sila, alatu te Silafia, o tupe ala Atunuu. Pau whainga ale malo le o lo whai ei. Wha soa te tau. E leo le tau whai e develop ina the town area. A leo ua whaasafua. O le upu whaasafua. Whaasafua I tu malo manu I tua ina ia tu mua I tutusa Samoa I le atinae. E le pe o le mele na iei whainga malo taruai. E fua I talo sanga a whaipule I to tonu o le fontele. E tua e le whaipule. Le airo se me e moe le whaipule tua. E mana tua matou au lau papa. Na o fionga de Faafetai ia na ona valvalu sia lava ia o le la au male se la unga ia le foi to vatu tala ni foi pule no la unga foi la tausanga e o mala no foinga ele io o atu ia la isia e fa pena e alu fa pena e fa step o ina mo atu tausanga o ai e fetau le patches male va fa pena. O whawhiwhelanga le lesi development sa Samoa pe awhai e fua whapena le whainga o mea. Ia vai le aua lau papa le Atunuu e se le aua lau papa le o ngatonu. A le aua lau papa le lata mai sa fua. Ia lau te whanau le peo lefta atau ngai oi. A wheua loa na o mai tutonu. Ona o toi ngā whainga ia. E fua I la unga a whaipule I tutonu o le panmene. A muli ala na tu nunga fa leo tu fa pena fo ai la unga mai la ale tu ni tu ngai so mai le au soe e o mai asaru ila lo fala to ato e ngo ala lo manatu ile si fontanga pe a laki pe a to tu ma finga palota patol miliona Tala e uplift fa kasi o matatu mai ia mata fanua te pa ia si fanua mai ia mata I fefo ia li pata se pa ia le mengoto ele la e si tia fatasia ia tina e pe a faina ia pe a fai ele nga oi ia tai komiti mai la to o lo no for komiti mal tai fono o komiti pe a fai e to te fa maoni ia e loa la vai fainga palota le la saunei ia le to mamau e loa ina le fai pule sa fa maoni ma le fai pule o le matua le fa maoni ia ole na le
Le pe se mali moni ma saidele. Pe ia o ka mai ko mai paroka. Ai fale o ano e tatu whainga malo. E le o nau tatu whainga malo. Ina i tau mai e mawhina wina le lati. Tua se o artemi e. E whai e. Ia mawhapea tu role le au whai lola paroka. Ia mali lie. Ma lie sa i lele te le mwhaina tu eru whamaunia lau suru turafon. Pele ai sau whaasalanga. Mea na ia o le mea sa mor whainga lo whaasalanga. O le lua whaasalanga. O le mea whaamasinonga. Ua mahe an whaamasinonga. Ua whaamaunia lau rua suru turafon. Ne whaina ta oto turafon. Ale pan mene. E le mwhaina tu e la sias whainga te tu e nofo tonu. Ina ua whaamaunia lau suru turafon. Se vai matang of die. E ana mea. Ele si whamanianga le na watu le na u whanongolongo ia i saunuanga minsta o le soifua maloloina. Lea ua taunu watu tui pui mo whanau matua inga whamai Faafetai foi, Faiva sama o le ka nesa o tamaitai o a isi tua inga whamai lea la i tui pui ia. Alu watu ai matawale fau, brand new vehicle. Ea, e ti liva ai tui pui nei. O whamanuianga. Lea foi minsta tu le mai, tasi le minsta la matia no nola, e Tuilaepa malana vaanga. Lea ua mai fai mai ua leanga fai mai matotua tutulu, leanga air condition. E mai malatu complaints. E ungoa ma se ima fau po o ai kongu na tutu i whainga o mea ia. E so nga o le ma fau a upu matala. Ai loa i le vai tele, ana untanga tata mamai. E toi fesili ala tu, o le kaimi o ailenga whai mea iari. E le kakaunga kako fesili o kakonga whai whai mai lea. Leanga le maintenance. Mana tua whai la auto. O fale ia te tele tonu o town area. O fale na whai e saina. Ai to te Silafia auto. E le na o le whainga o le fale. O le isi mea sili o na tangata, o le mea tau o le maintenance. How to maintain all these buildings. E sili atu le tangata o le maintaining of all the maintenance nai lo le original building. O le tala sa o le tala. Le la utatu wa ai le fo mai, il fale mai. Le la sa o le minsta fai mai. O le whainga le na whai e saina fale mai mala meo e condition ma whapena. Se ronga tu mai saina e whai latu. Ai vai le Atunuu e popoto le Atunuu. Ai sea. E le to e aru atu pe sa mo e o aku sainga koe whai. E oi. E tu te Silafia le leia. O saina lava ia. O to ina sa fea ngai masaina mataitai o to inga saina fure o le vanga ia o le People Republic of China. Po le PRC. Wa ese PRC ese le Republic of China le Taiwan. Le tam fai tu fatasi atu Taiwan. Le vanga la vai le PRC le PRC po le People Republic of China. Tangata na la le malusi e tele me komisi o I tonu la le pe e to tele tangata fai business le anga ia tu tatu nu ma tangata fo ia tio sa ilele ile vai temi o sa ilele yo ia o leo te vai tu tatu temi yo o to iva minuti tali tu la e tolu lo no vinga o le tolu e fo na o tu la ia e mali langa e ela u por kala me mun mai no e ela te tunga ia ai mali e sia ta tum ta pu ia ta tano tai au mo tai au ai mo termine lava ia Samoa o manatu ia o lava la tu mo oi na e ela tu no anei le Afiafi ia e fa mole ia le tatu nu a tatu to felo i nei le so tai au
ai mo te mi lava nei Samoa se I man presida foi mai ia matula vanga muli o lo tautua mo ia matatu o toi le faiuina se me la fafonga sangi mai o manu e o le vaveao I le manongi o funga la au sa o su e masa ili tawa sa fai o la miti mo o ngai le nganga via va I o wa lo faanga ua miti ia ele le saua ave amao e mandini loi mata tau lava ina o te pasu susara o ibanu fali mai o so manatu o iai se isi se tasiwa ave amasuiti Io e siu fonga matango fie o le tusi Talapan ia ai le te ua ngalo ia te au mele sa fofonga ina le fionga ia taula papa ana po ilana por kalame ia le vanga foi le matu sa idinga tupe le matu o lotu le na fai le weekend ile stona ina te nei Faafetai tele lava ia ila tuna langoinga ia isi ungali o pa anga la tatou le tio ele mata mai Facebook ma le simea to Silafia fai tau yo maua le numero tangata o lo mata mai le YouTube ia ona o tatou Facebook o lo poloka le lava fai feutanga inga ma tatou Facebook io urisese au elua ma le faritua ia Helen Auaunaga, my Las Vegas. They both retired from the military. Ia na malanga mamao my lava Las Vegas. O mai Las Vegas about 4 to 5 hours drive. My Las Vegas I California. But they did that. They drove. E mai pick up ia la mea ai. La umuelua so not so much ole mea aina le na mai but ole mafaufau alofa support ia ona o ila ua sai le military ia e foi mafaufau nga whapena ia e momori te lea tu le ngang Faafetai ua urua surusuru mai I maila tele ia ona urua fia o mai e whailoa ele ngata foi la ina ia la umu ana fatau mala ticket se lau o le raffle al matu e kalesia ia e Faafetai tele u sese malo fartua Helen ia mo lea fa moe ia u Fatanoaina ia o toe masina nei male masina fo ia le u toe anga ia tu dunga nei failo atu o lo iai toe pona si mes matu o lo tu leta pena le terminate o le matu raffle 50 cents e lima susene le tau o ticket ai afeta la le malo 10 prices $1,000 le malo so I only 50 cents le tau o ticket ia a finangalo I fifa tau ni tickets ia ona vala au maila ia lea I le telefoni o le lima ono lua toru fitu o ono lua toru fitu o ono lua ia pete message mai ia tia u ile telefoni lima ono lua
tolu valu fitu iwa lima ia ona I vaenga mulmuli na o tele I o le vaenga le ua o le whataavale o le performance auto sales ia o le whataavale they only carry the used vehicles. They don't supply the brand new ones. E tonu I lato ia e make te leatu le lato tupe maua if they sell only the used cars. Very great qualities. O le vanga le tau walauane I le o le ingo o le vanga o le performance auto sales. Ia walauane I le li o aiki manda I le telefoni o le ofisa 5 ono iwa 5 ono iwa selau. Ia po le telefoni fe avea ai iwa o iwa ono tolulua ono 5 ono tasi. Ono tolulua ono 5 ono tasi. Life insurance ngalo Samoa oni ngalo faiso life insurance mai o tatou anu no foi fafo esem Samoa. Yeah, we have to. Taua na fai so tatou life insurance. O le vanga o taua o le first financial security o le lato main product o taua o le index universal life, including living benefits and cash value. Fai foi a le pasia lau physical, we all qualify in this category called la lingua final expenses. Taua I o le product lea e mawhai ona e whaongaina le tupe te le toitongia. Nisi whamtalanga wala awane I le iwa fitu tasi tolu o tolu, wha fitu tolu lua. Fesili ia mo le fetalenga ia mta whara tami fatilua. Ia po le fatua le tina ia seri fatilua. I le 5 o tolu, tolu lua valu. Wha ono, Faiva. Asia, ioe. Ua wha nei tausanga o ma whaongaina le Asia. Wala mai le 5 ono lua. Tolu fitu o ono lua fisili mo soli. If not soli, fisili atia. Fisili mai atia. Ioe. Ia pete text message mai I lau telefoni. 5 ono lua. Tolu valu. Fitu iwa 5. Ai mga o ke tio mau. Ia ngai tio mai la ia atia. Wha mole. Mo le Asia, mo le tatu whangu Asia. Mo tatu porka lame martamata I tupai. Masalo se te mila ta mai lava. Ia ona mena tu te vai mai ai. O tele o whaangaina lava ia se whaatanoanga masisi. Se iwanai tatu porka lame le po le aso tona I. Ia ona e se fwoi porka lame whaangaina. E whaiena porka lame. Porka lame whaangaina mo whaingon interview. Ia ele o le leile seminei. Ia e. Matua I tūlanga I se tūlanga le Talafia ngai ia se vangana ona ese foi le computer u whaonga tato I tūlanga whapena me le lava mai le la papale tato ia se maua wanoa ia ma whatalanoanga foi ma tato malo nisi foi o minsta ia atonu o te toe tarusanga I te matai pahare mia ia pia mai ia vaenga morte nei just bear with us mole ia le mamalue o le tatou Atunuu. Ia, tu isia tatou Mataupu ia te le mo tai au. Ia e pena whai atu le Atunuu e whinangara malili ia ona e tua noa ia le Afiafi. Ia, ma le vaenga munmuri o lau tautua. I lau fionga le au mando le malo, malo masiofo. Sui atofia, mauto masiofo. Ia, ma lau masiofo. Ia whapena foi ona iai au anga le leili soifua maleola. Ile au whainga luanga tatofia le atua I so se whateulanga, ia o le nā samatu tala. Ia te autou manuia ma manu o le tātou atua. Tai o le malo, lau fionga I le tamatai pāle mia. Ma malu mai le itu le aoa I le soifua maleola. Ia whateleina I nā I titi mo I mātou.
ia maua lo malosi lo to tele ia I lau kapeneta I li mtamatai o le kapeneta ia whapena foi I o le mamalu o le o minsta langolango ia whapena foi li tuangai lau whionga I le Faafetai ma le sui Faafetai lau sunga I le laudi le maritoa ma le sui taitai a sui taitai fono ia anga le leile atua lau tusu fua mau le malosi whapena foi I le tuangai Tuilaepa ma le vanga alo faia se ia angai falelei se tatu malo aua le faia whapena le pi feloto le anga iai tangata ma tupu le whaolo ataua I le Atunuu ona o lea ona o loutou nau tou nau tā se whaasoa mai lunga le taimi o tangata pe a whamaoni tangata I ona tofi mo Tiute ai leo le taumwhai e whaaleanga ia taumwhai au maua le tofi ni au wala leanga I le whapena e umi tonga fiti e le lei tonga fiti ai le umi Tuilaepa o le tala moni leo o whai atu e le lei tonga fiti ai le umi na tu ulo whai tonga fiti tu ulo tau whai tonga fiti ia lolofa ia fia me o le tamaitai na te lua finau Yo fo so le au ma so au le ma uto ma fi no mata mai tai ana o to o le la fita tai le te mal palota ana sa fi no o to fi no manista malo le ai e to te fi no ma fa nga malo ale na fa no Samoa Manuia o to Faiva tatu to e felo ai I le so ata mo terminate sa mo le Atunuu ia o te fatu Lota